Helo. Croeso i'r stream. Heddiw ni'n mynd i fod yn chwarae Phasmophobia. O'n i just trio setio lan game ar y foment. Yeah, we've technical difficulties as we're Saesnig. Oh. Yr un cod. O, yr un cod o'n i'n neud. Yeah. Multiplayer. Join. 6S2... 6. So, nhw di newid hyn yn eitha lot ers i fi chwarae fe tro diwetha. We just wedi add your equipment now hefyd. Oh. 6S2... Ti'n gallu vote ar contracts? Yeah, on the person sydd yn host o'r game yn cael fel y final say. Oh, right. Ah! Oh, aha! Haha. Aha! Hello! Aha! Mae'r stream just wedi dechrau morg. Croeso! Hello, hello. Yeah. Mae'n y cod gyntaf, ddim y cod ail yn y DMs. Okay. Yeah. Okay. Okay, na I just rannu'r stuff gyda ti Owain gynta y cam y stuff. Cool. A byddai yna. Wel. Wel, ni'n cael resident expert ar hand am y game. Oh, dim dweud, gael e gweld pan mae'n dod mewn. Oh, here we go. Brilliant. Right. Ble mae'r link hwnna? O, diolch yn fawr. Dim problem. Oh. Right. Let's newid y feed. Paste hwnna mewn fanna. Dyna ni. Yeah, fi'n gwybod, just i cefndir I bawb, ma hwn wedi bod ar top rester Iestyn yn enwedig I chwarae am amser hir iawn. So nawr mae fe'n agos I noson Calan Gaeaf. Ni actually mynd I neud e, so mae'n da. Mae'n unig reswm pan ti'n chwarae y game, really. Yeah, fi ddim yn da iawn at spooky games. Fi'n bach o chicken, really. Ond yeah. Yeah. Right. Os ti'n dod lan fan hyn Owain, mae y basketball lan fan hyn. Ah, yes. Hwna'n y hoff darn fi o'r game hyn yw'r basketball. Unig reswm yn chwarae. Right. Oh my god, beth yn y byd. We're just wedi edrych ar y screen fi. Oh my days. Yeah. My back is broken. Spinal. Yeah. Look at we speel een stream. Wow! Kijk even. Edrych lawr. Oh my god. Oh, mae angen mynd I tŷ bach nawr. Edrych fel blywyn gremlin. Yes, I mae'r. Oedd hwnna ar teledu heddiw? Oh, Gremlins. Yeah, game does not exist. Ti di type? Y cod gyntaf, dim y cod ail. Okay. 682, 600. Oh, diolch yn fawr. Am bod mor anonymous fanna, gyda... Rwy'n fi wedi dweud y cod gyntaf. Oh, brilliant. Oh, perffaith. Da iawn, Iestyn. Oh. Oh, damn. Oh! Mae'n edrych fel Big Brother yn gyda 3 babis. Come on. Basketball. No! Ydw i'n... Yes, I mae'r. Ydy hwn yn... Mewn i'r hwp! Ydy hwn yn game lle ni gorfod defnyddio mouse and keyboard, yeah? Yeah. Okay, fine. Oh, Dim bod fi... Yn erbyn hwnna, ond... Oh, Jenga, ma. Ie, mae ddim yn cwmpo. Oh, na? Na, rwy'n fi'n mess around of it just now. Hey, mae'r UI wedi gwellad, yeah. Wow. Fi heb chwarae game yma am ages, a mae'n edrych fwy slick. Hell. Ble mae'r pale wedi mynd? Pil? Ble mae'r pale wedi mynd? Oh, yeah.
Beth ti'n rhaid mynd? Just... oh. Ti wedi cael ei diflannu? What the hell? Ble ydych chi, guys? Ni'n lan y Lan fan hyn, grisiau. Morg. Okay. Oes na... Oh, yeah. Morg. Yeah. Ble ti dyna ti? Okay. Troi round. Hi. So, dilyn fi. Yeah. Edrych troi y drws hyn. Alright. A mynd ti yn, troi round. Oh my god. Now, sefyll fan hyn. Hwna'n horrible. Acha fi. Ie, roedd yn cael fi efo hwnna cyn i stream dechrau hefyd. Oh yeah. Owain. Owain, troi round. Be? O, pale! Rwy'n fi'n cael ei y holl amser. Ti di dwy'n fy pale? Right, ni dechrau. Let's chwarae. Yeah, dylen ni Right. dechrau. Right, Okay. sut ni dechrau? Ti'n mynd i'r bwrdd a gwasgu ti'n ready up gwasgu. efe? Yeah, ti'n Oh, gweld, ni'n no. cael map now, so ready up. Owain, Be? Ready up. ready up. Oh. Please, diolch. I'm ready! Mae sgrin yma yn rhaid PTSD o GTA 5 i fi. Trio neud un o'r fucking missions yna. Yeah. Yep. Just i ffeindio mas o'n i ddim yn gallu neud un. Ie. Dyn ni'n gyd yn jump mewn un car a dreifio chi arall y map. Yeah. Oh, mae'r van yn tiny nawr. Tiny? Oh yeah, mae'n... Ond edrych ble mae'r equipment yn nawr. Oh, yeah. Jeez, ni cael loads of equipment nawr. Oh my god, mae hwnna'n mynd i bod yn confusing. Beth O'n di i'n hyn? hapus gyda just pedal Ie. item. Beth di, like, Dwi angen? Ghost Hunting Dunno. Distribution Inc. Yeah, mae hynny'n UV light. UV light. You relight. Beth Right, di? beth fi'n cael right now yn fodorol fi yw Microphone. EMF. Right. Mae hynny'n the spirit box lan fan hyn. Oh, yeah. Mae hynny'n the ghost book. Dots projector, video camera. Mae hyn, pawb angen cael un o hyn. Be di hyn? Strong flashlight, lawr fan Ah. hyn, achos bydd ti ddim yn gallu gweld os ti ddim yn cael e. Right, so beth yw pick-up? Beth yw pick-up? Diolch. So, Right, ti ddim ond yn gallu cael 3 item. Alright. Video O, iawn. camera. Beth yw'r box, beth yw'r things yma ar y wal a peth a llwyd gyda... Oh, hynny'n motion sensors. Oh, okay. Body cam yw hwn. Hwnna'n Beth 'di hyn? GoPro. Oh! ie? Mae hynny'n GoPro. head camera. Mae pawb yn Oh. gallu pigo ni lan. nice. Nice. Ydy'n arfer pen? Okay. Yeah. O, ie. Yep, mae'n ar Hey. pen, Oh, ie. yeah. So beth di nhw'n gwneud ta? Wel, os ti'n dod draw fan hyn, gwasgu ar y camera, gwasgu ar y cygodyn. Oh! Well- Oh! Hwnna'n cool. Right. Beth arall wyt ti eisiau i gwybod cyn ni mynd mewn? Dim byd, really. Just, You sure? Be remember... fi UV light a gola, be di'r trydydd thing dwi angen? Trydydd mat. Yeah, Mae di UV rhywun light cael yn- cameras? Mae UV light yn dangos fingerprints pan mae Iawn. nhw'n cyffwrdd rhywbeth. Mae di cymryd camera. Okay, beth yw'r thing glas yma then, fel... Mae hwnna'n Thermometer, ie. thermometer. Okay, well i un yn ni gael thermometer. Yeah, rwy'n mynd i cymryd salt hefyd i roi ar llawr. Salt. Ni gall cael, like, yr, I gymryd. troed ydy e? Yeah, mae'n Yeah. stepio arno fe, yeah. Yeah. Alright, cool. Right, unrhyw beth arall neu ni'n barod? A rwy'n meddwl ni'n barod, ydyn ni? Okay. Yeah. Dwi'n cael... Cael y achwedd wedyn mae bant ni? Woohoo! Ble mae'r allwedd? Fi wedi cael e. Oh, cool. Right, let's mynd i ffeindio allan pa ghosts sy'n mewn yr Dyna fi. ysbryd. Ysbryd y nos. Tyr dyma nawr. Right, beth di'r push to talk? Cofio cael rai... Oh, hello. Wink. O ti just neud limbo Hello? fyna? Pwy yw'r Oh, mer? wow. Oh, Okay. Ti'n double gweld hwnna? whammy. Gweld beth? Ti'n gweld? Edrych draw fan hyn. Olivia, ie? Pwy yw Fan ti? hyn. Fi'n Pwy- ar y llaw fan hyn. Pwy o'i ti Edrych. na? Rwy'n methu gweld Edrych. unrhyw beth.
Na fan hyn. Beth di e? O, but- ma' 'na... O, mae yna dwylo. Dim microphone. Neu os Pigo fe lan. Pigo fe Mae'n lan. ed... Mae hwn yn edrych fel apartment Jeffrey Dahmer. Ti'n gallu pigo fe lan, Morg. O Oh, na, God. dim diolch. O, ie, fi'n gyd yn neud e. Yoink. Beth di push to talk ar y gêm hyn? Fi. Fi. Fel hyn. O, mae'n just gweld os rhywun Hello, hello. wedi newid e. Look, push to talk. Okay, mae hwn yn hiding spot. Yes. Hello. O, dyna ti. Dyd ti'n troi'r golau ar? O ie, dyna ti'n yw'r gwa- golau, sorry. Ie. Sorry. Ie, pan ddim mynd trwy tŷ mewn y tywyllwch? Ie, troi'r golau ymlaen. Ie. Na, There we go. Acos bydd fy ysbryd yn ddim yn dod mas. Okay. Dim ond rai golau oedd ti'n gallu troi arno i cael ei sanity dal lan. Alright, ond i Anyone sgeri here? cats fel fi a Emrys, mae'n help gyda golau. Ie, ond os ti'n troi re-cower... Fi'n gofod. Os ti'n troi re-cower arno, mae'n mynd i troi y break event. Show yourself, ghost. Okay. I'm afraid of no ghost. Right. So, fi'n mynd i cael parabolic microphone. O, dwi'n gwybod y microphone. Parabolic microphone, mae'n basically pigo lan swnau yn y ysbryd yn dangos fi ble mae e. Right. A di rhywun wedi dod y thermometer? Ie, fi Ie, wedi, mae'n Morgan ble wedi. ti eisiau bod? Unrhyw... Na, ti wedi ffeindio unrhyw lle Na. oer eto? Na, dim eto. Ah. O, mae'n fwy... Hello. O. 22 fan hyn. Ooh, where are you? 22... 6. O, Are you falle here? lawr... Morgan? Yn y basement, mae'n 1.4. Mae'n Oh. rhywbeth yn y basement. Ie, fi'n gael e ar y parabolic hefyd, mae'n 0.6 yn y basement. Stupid ghost. Okay, so mae'n fan hyn te. Right, right, fi'n mynd i Oh. roi... Pam fi methu roi salt ar y Ti angen gwasgu right click. Right, dyna ti, ie. Oh! Right. Tried! Mae hyn yn fi, redig lan y sgrisiau. Na, rhywun wedi roi... Mae... Rhywun... Ah! O, Rwy'n fi clywed Oh, my- rhywbeth? Mae'n minus 1.9, a nes i ddim o, mae pigo hyn fyny... yn freezing temperatures. Minus 3.4 nawr. Mae hyn yn freezing temperatures, un o'r evidences. Okay, wel, un o... Nes i ddim pigo fyny 3 item, fi'n teimlo bach yn silly nawr. Show yourself. Are you Fi here? di gadael llyfr mewn fyna, os mae'n ysgrifennu yn y llyfr, bydd ti'n gwybod. Wel, ar y wal yn y rwy'n dweud, ar y thing, rwy'n dweud response to people who are alone. Oh, okay. Hey, dol badan! Croeso i'r stream! Croeso. Right. So... dwi di copio Emrys ac setio lan cwpl o channel reward stuff. O, ti wedi gwneud y mistake yn si yn cychwyn a ddim rhi limits per stream yna Oh fo. no, mae'n limits. Mae'n cooldowns. Right, O, does dim gawn ni limits, weld just ar cooldowns. camera. Sut fi'n agor y drws? Ti'n gwasgu lawr left click a ti'n just drago fe. A dwi? Oh. Yeah. Oh. Hello? Oh, da iawn. O ie, a fi gweld Ghost Orb hefyd. Oh. Okay. Okay. Hello. Unrhyw beth ond EMF, okay. Unrhyw beth ond EMF, so fi'n mynd i cael Spirit Box. Crucifix. Just in case. Ydy'r Hello. drugs yma. Ydy'r ghost Right, drugs yma. so mae'n dweud mae'n esbonio i pobl sy'n arbennu hun, right? Yeah. So neb mynd i'r basement ac fi'n mynd i siarad i'r ghost nawr. Na i cael y drws arno ti. Os ti eisiau. Owain, ti eisiau dod na? Yes. O na, stosban fach yn chwaio ni. Oh, na. Okay, come on te, nasa ti. Rwy'n methu clywed unrhyw beth. Actually, gyda'r game yma... Gyda aml fi... Oh my god, no, mae hwnna'n ni. Mae hwnna'n ysgrifennu. Mae hwnna'n rili ysgrifennu. Yn rili uchel. Trailer. Right, so ni wedi cael y 3 evidences nawr. Mae'n meddwl
hwnna'n meddwl ni gwybod pa fath ysbryd. I corff! So os ti'n mynd sorry, no, ghost. Really? Ti'n Owain? We're not a base. Pwy ti'n yn y basement? Ni'n gwybod pa ysbryd. Fe'r 3 mynd duty Mae'n trio sortio mas ffosban fach. Wel, ni wedi ffeindio mas y ysbryd. Oh, ydyn ni? So os ti'n mynd i evidence ar ei notepad, Iestyn, ti'n lefel gwahanol. Ni dal yn wondro. Dyna'r thing. Ni ar lefel Scooby-Doo, a mae Iestyn ar lefel X-Files. Dyna'r gwahaniaeth. right, so ni wedi cael Ghost Spirit Box a Oh, gosh. Confused. Na, mae ddim yn... Wel, mae like 3 munud o hyd. Some card found. So beth ni gwneud, sorry? Dwi dacl y bod, ba. Okay, so ni cael spirit. Mae'n spirit, ydy, ie? Oh. How dare you? Yeah. Oh, how very dare you? Oh, canwyll. Canwyll. Can you see canwyll na? Get, wedi ffeindio mas o rhywun yn ysbryd arall yn gallu os yr unig ffordd i gallu ffeindio mas os yn y victim na yw gweld os yna fingerprints ar unrhyw le mae'n cyffwrdd fel yna. Oh, ti'n on a basement now? Yes? Yeah. Mae'n roc o'r cadair lawr fan hyn. What? Cadair job yna yn roc o fe. Rocky. Dwi'n cadwyd sydd o fi. Wy. Okay. Oh, fi'n clywed rhywun yn anu. Fi'n clywed rhywun yn anu. Nid i anadol fi. Os ti'n redig, mae'n mynd i gwneud o. Yeah. Oh. Dyna beth clywed ti. Diolch, Dolop Adam, roedd hwnna'n tune. Ond cyfo rhywbeth. Fi'n edrych dim i hwnna, oed. Oh, sorry, Emrys. Oma 53,000 K fi. Diolch, Emrys, roedd hwnna'n tune. Come on, cyfo rhywbeth. Oi, Ghost. Beth oedd yr enw o Ghost? Roedd fi'n Ti'n dweud... gallu gweld e ar overview os ti'n mynd i Oh, really? journal. Oh, sick. April and... Oh, mae'n oil lawr fan hyn. Yeah. -10. Mae'n -10 lawr Fi fan hyn. di'r thing green, Ac os mae'n law fan'na. y ghost i thing green. Mae hwnna'n peth ni wedi rhoi lawr, ydy? Beth sy'n neud sŵn? Be? 50 o'na. Oh, mae di taflu rhywbeth at y ti. Oi. Ysbryd. Oh, Yeah. God. April. O, mae ddim yn hoffi e pan ti'n dweud y enw. April Emmett. Ooh. April. Oh, paid nawr, Owain. Come Are you from on. Ninja Turtles? Os ti eisiau rhoi candle lawr, gwasgu F dim G. O, iawn, oce. Mae canwyll mynd off, pwy dwi'n mynd i fanna? O, mae wedi chwathi e mas yn y llaw ti. Oh. Chwathi fe Whoa. mas yn llaw ti. -11 fan hyn. O, Oh. ydy yn... Mae wedi cyffo for juice hyn, ond na, dim fingerprints. Mesur, ti'n lle gofio fi efo leitar, Morgan? Yeah. Mesur, gos yn mesur gres y leitar. Gos yn argen yma. Ydy hwnna'n lighter? Mae hyn yn glow stick. Glow stick. Leit... Ie, hwn. Oh, hon ddim ti o hwnna. Glow stick, okay, go on. Ie, fi'n gyda glow stick, ie. Ie, fi sy'n leitar. Pa wedi hwnna heb gweithio, Emrys? Spooky Scary Skeletons heb di trigger o. Nath o'n trigger. Na. Oh, Mae ddim mewn yr action queue either. Okay, so... Oh no, it is there. Fi'n cael rhywbeth hwylus ti'n gallu chwarae.
Go on, Iestyn. Ni gyd yn gwrando. Fi'n dod lawr gyda fe nawr. Right, dyma ti. Oh, sorry. Yeah, sorry. Okay, so, mae hyn yn cael ei galw tarot cards. Oh, na. Yeah, tarot cards. Ti'n tynnu un a mae'n gwneud rhywbeth. Oh, na. Y dau ti eisiau fod yn ofalus am yw hangman a death. Oh, dear. Os ti'n gwneud death, mae'r gwrs Skeletons and shivers down your spine. Shrinking skulls shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. We're so sorry, skeletons, you're so misunderstood. You really want to socialize. A spooky, scary skeleton shouts startling, chilling screams. They'll sneak under your curtains and just won't leave you be. So ti'n pigo fel lan a gwasgu right click i ddefnyddio nhw. Okay. Sut fi'n croucho? I'm crouching, yeah, man. Right. So... Dwi wedi dewis o. Yeah, fi'n methu pigo fe fyny chwaith. Ac os ti'n cael 3 item mewn, fi'n meddwl. Ti'n cael item yn y cael ti? Yeah. Rhaid i ti ddim cael item yn y cael ti pan ti'n pigo fel lan. Beth os, sut fi'n rhoi item lawr ydyn? Sgrolio mouse. Beth ti'n gwneud? Ti'n scroll at y mouse ti. Yeah, ond mae gyda fi 3 item, so sut fi'n cael gwared yn nhw? G, tab un. Gwasgu gut i cael gwared un. Okay. April. Paid nawr, fi'n chwarae tarots nawr. Go on then. April. Owain. Right, dal ddim yn gael fi pigo fe fyny. Dwi'n pigo fyny, dwi ond efo torch, dwi'n mynd i pigo fyny. O falle dim ond ti sy'n gallu pigo fe fyny te, Iestyn. Mae pawb yn gallu pigo fe lan. Ti'n just gwasgu pan ti ddim yn cael item yn y O, cael ti. sorry, Mae da fi fe. So be fi'n neud nawr? Nawr ti'n gwasgu right click. Right click? Oh, the tower. Mae hwnna'n interaction. Oh, nice. Hwnna'n iawn. Ni nesa. The Hermit. The Fool. Okay. O, fi'n mynd i dweud, roedd y hermit yn trapio'r ghost, ond wedyn mae'n troi mewn i'r fool sydd yn gwneud dim byd. The Wheel of Fortune. Pa criw oedd e? The Wheel of Fortune. Ie, pa criw oedd e ar ôl. Gwir. Wait, pam ydyn nhw'n chwarae hwnna? Dwi'n meddwl ti'n cael... Wheel of Fortune yn cael gwared neu oes The Tower. The Glass. interaction eto. Drws y fe, rhywun yn agor. Y cacdar na. Right. Dyna'r hawdd. Alright. The Tower eto. Glass. Just interaction. Alright. Wheel of Fortune eto. Gwir. Ti'n cael Sandy Nor. Gwir eto. Ie, Sandy Nor eto. The Devil. Coch. Mae hwn yn event. Rwy'n fi'n gweld rhywbeth. I think. Right. Ti'n cael cael y cewd? Yeah, nah, he's kicking on mass. Really mynd nawr. Rwy'n dynofio fe. Ac ti'n cael cael cewd. Dyma cacdar. Fi ddim yn gwybod. Fi ddim yn gyda torch a thing nawr. Fi'n gwybod ble mae'r gweddill. Sorry. Oh shit. Oh. Fi oedd yna. Oh my god, gwna. Beth oedd hwnna? Beth oedd hwnna? O, fan'na. April. Ie, ti'n just cael event o. Gyda fi brush. So beth ni'n edrych ar? Am? Like past Ti'n signs? edrych am fingerprints, ac os mae'n siawns fod mae'n... Beth ti'n cael, y mimic. Right, a ni'n cael... Rwy ddim yn cael... Beth ti'n Blue gael? light. Ni ddim gyda blue light. Ie, fi'n dod nôl mewn gyda... Beth na byd oedd y sŵn hwnna? Ie, beth oedd ys ti'n nawr? Oedd e'n swnio fel... Oedd yna'n ti, Emrys. Fi oedd e, ie. O, Emrys. Dyma ti, oedd i'n sef chopio chi fel ti fi. Rwy'n meddwl beth o'n y big game.
Emrys, mae sanau ti mwy scary na rhai'r go game. Ble mae'r tarot cards wedi mynd? O, ti'n gallu siarad gyda'r spirit gyda hynna, Owain? Hello, April. Na. Gofyn, are you here? For God's sake, ble mae'r grisiau? Oh, there we go. Sorry. Oh no! Ti'n rwan? Ti di marw. Oh, Dwi'n for marw. flip's sake, Rhywun ble wedi mae... marw. Ble dwi'n mae... Ffordd mas. Ddim yn gallu mynd mas, mae'n huntio. Well, alright, dead loss then. Oh, hang on. O fi Okay, gyda... mae rhywun wedi- Dwi'n Yeah. marw. Emrys wedi marw. Yeah. Nol ar. Mae dy fi crucifix. Mae dy fi crucifix. Nice. Na, mae hyn ddim yn gweithio. Are Oh, you for here? God's sake. Beth yw'r pwynt then? Dwi'n gallu gweld y gos. Mae wedi siarad i fi, I'm behind you! Yeah, gweld, mae'n siarad i ti. Alright, redig mas then, guys. Ni'n gwybod beth yw e. Oh, shit. Oh, shit! Mae'n huntio eto. No, please. Dwi'n gallu neud beth wrth bod yn ti marw. Sy'n adw. Ie, ti'n gallu siarad i ni. Am be? Fi ddim yn Ti'n gwybod. gallu dweud wrth ni ble mae'r Oh ghost. god, oh god. Oh, okay. Dwi'n eisiau... Dwi'n gos yn scary, cos dwi'n eisiau... Mae ddim yn gallu effeithio ti, ti'n ghost gallu- hefyd. Are you Fi'n gallu... bad? Sut fi'n agor y drws? Gwasgu lawr, left click, ie. yn ti? Right. Ni di... So, yn ni'n gwybod beth mae yn nawr, haf rwy'n siarad i fi? Okay, fi'n meddwl roedd yn onryo te. Oh, Onryo. Nid Pikachu. Oh, wrth gwrs. Oh, wow, edrych ar y sanity ti. Pwy nawr? Fi? Owain. Owain, oh Whoops. god, yeah. It's 50 unreal. Software to is the rat. Mae'n y ghost sydd yn cysau tan. Oh. Extinguishing a flame can cause an Onryo to attack. When threatened. Yeah, spirit box, ghost orb, freezing temperature. Anybody find your ghost? No! Muy spooky, scary stuff. and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons, such a screech. You'll shake and shiver in surprise. Na, mae Iestyn, achos ni ar twist, mae na fel rhywun yn gallu rhoi funny random stuff, mae Owain figure off. So mae scary skeletons. Shout, start and Got a shout, car? screams. They'll sleep under sarcophagus and just won't leave you be. There we go. Dwi'n yn gweld i'n hwntio chi Oh, fan. okay. Dwi'n hwntio chi fan. Dwi'n yn gweld i'n Sorry. So pawb wedi gwasgu beth i cael onryo nawr, ie? O, fi he, ble ni'n gwasgu hwnna? Right, ti'n gwasgu J, Jay, yeah. a ti'n cael ei notebook lan, So, beth oedd yr evidence? Yeah. Spirit box. a ti'n mynd i evidence, Yeah. Freezing ti'n gwasgu freezing temperatures, Yeah. spirit Oh, box. sorry. Evidence. So, Yeah. fi ddim yn gallu... Oh, so, freezing temperatures. Ble ti'n Yeah, gweld correct. hwnna? Roedd ar y minus thermometer ti, minus 10. Yeah, so ni'n cael freezing temperature, spirit box, unrhyw beth arall? A ghost orb. Oedd ni'n cael ghost orb? Yeah, roedd Okay, cool. ti'n gallu gweld e ar y camera. Oh, right. Os ti'n just gwylio fe, ti'n gallu gweld ghost orbs ar y camera. A Oh, dim haunt ond ar y you. camera. Cool. Haunt Alright. yeah? Na, Wel, mae'n ni- onryo. Cool. Let's Unreal, Minster. sorry. Ni di gorffen. Let's go! So, be fi fod yn neud nawr? Be ni fod yn Bad neud nawr? Fans ni. Our job here is done. Ni ddim yn y Ghostbusters, cofi hyn. Ni'n y Ghost Identifiers. Yeah. Da-da-da-da-da-da. Ghost Da-da-da-da-da. Identifiers. Ni'n gweld y gos. identify ar y ghost. So wedyn y real Ghostbusters gall dod mewn. Yeah, mae hyn yn fel y plot o'r game. Ni'n y person sy'n gwybod beth mae'r ghost yn, a mae'r tîm arall yn cael nhw mas. Ie. Dyna ni, onryo. Level up parabolic microphone accept. Ooh. So. Ti eisiau neud yr un tŷ neu tŷ arall? Ti arall? Tŷ arall, With okay. him really pointy. Willow Street, hynny ble ni'n mynd.
tro Nawn ni nesaf. trio wneud full house, a literally, mind the pun, full house, ond pob un, a gobeithio gallwn ni unlock o rai newydd, achos fi wedi gweld chi'n gallu unlock o mwy, wyt ti? Ie, ti'n gallu, fi'n cael nhw yn barod. Wel, ni ddim yn gallu mynd i TT ddo, Ocê. ydyn ni? Be, Os ni Willow he- Street. Wel, be fi'n trio dweud yw, os ti di unlock yn nhw, ydyn ni'n gallu mynd i'r rai ti? Fi ddim yn siŵr pa un wyt ti ddim yn cael. Ddim yn gwybod. Ie, y ffordd haws e ato hwnna di, dwi literally dal yn level 1. Ie. So, Okay, so Emrys, Helo. fi'n mynd i streamo, ie. ar Discord o fi'n mynd i gofyn i ti beth O, oed so, ti'n gweld, beth oed ti ddim yn gweld ar yr un ti. unig reid dwi'n gweld ydi Tanglewood Drive, ond hwnna. Dim ond Tanglewood. Ie. Right. Oed ti'n So- gweld yr un fi wedi dewis? Willow Street, ynddo, dwi'n gweld hwnna ar y lobby, ynddo. Fi'n meddwl ti'n gallu mynd i eto. Ready up! Gan i gweld, acos, ie. Ie. Fel fi'n dweud, fi'n cael holl mapiau, so... Oh, nice one. Da iawn, Iestyn. Rwy'n methu symud. Oh, alright, rwy'n fedru eitho. Ie, acos ni'n dechrau'r game o wain. Rwy'n fi meddwl rwy'n fod loading screen neu rhywbeth. Right, ie, dyna ni, mae pawb yn yma. Yay. Yay! Be di'r flashlight silver? Mae yna dau Powerful flashlight. flashlight, Mae un wel. hyn yn gorau, mae un hwnna ddim yn da iawn. O, iawn, oce. Dwi am cael UV. Na, mae hwn yn UV flashlight. O ie, dwi am cael UV flashlight. Ie, mae un hyn yw beth ti eisiau, nesaf i'r UV. Oh. Alright. So O ie, beth... ti'n gwasgu ty o ti i troi y flashlight arno pan ti ddim yn cael ei yn y llaw ti. Alright. Responds to everyone, Bradley Jones. Oh, lovely. Capture a picture of the ghost, repel the ghost with a smudge stick while it's By the chasing way, someone. Owain, Yeah. os ti'n dod hi fe'n, wel, mae'r agwedd yn fyna. Ah, dyna ble mae'n agwedd done. Iawn. Nice. Beth mae'r parabolic thing yn neud? Mae'n basically pigo lan swnau o ysbryd a helpu ti trac o lawr ble mae yn. Oh. Yeah. Dwi wedi cymryd un o'r things... Ond Chicken cress, mae'n cymryd massive toll ar sanity. Ydy e? Yeah. What Oh. pills Oh, o'n i'n the gallu aspirin. cymryd am y sanity? Edrych Fi ddim ond yn cael ei mewn. Yum. Actually, ti'n gwybod, fi'n mynd i roi rhywun arall ar evidence gathering duty a cael hyn ma. Y parabolic. So, os unrhyw un yn gweld rhywbeth fel bones neu cursed items, just cymryd llun o'n nhw ni'n cael mwy o arian. Cool, okay. Alright. So dwi'n camera. Yeah. Beth yw ghost hunting district? Beth yw hwn? Beth yw thing yma? Nesaf i'r camera. Sut ti'n gweld yr hyn. enwau nhw? Mae- Rwy'n ddim yn gweld enwau unrhyw beth. Ti'n meddwl hyn, fel y... hyn, fan hyn? Shit, dwi'n talu camera. Hyn Mae fan hyn, hwn ie. mae hwn yn cael ei cael the dots projector. So, Okay. mae hwn yn basically pigo lan os mae'r ysbryd yn symud neu na, a ti'n gallu gweld fel ysbryd yn just redeg trwy ar dots. Oh god. Dwi'n cael y Right. camera on. Pa Ie, mae camera? pawb yn cael y camera yn nhw arno. Oh, does gen i Okay. ddim flashlight actually. Gwell i fi gael flashlight fi'n credu. Ie. Ie. Os ti Alright. eisiau gweld, then ie, pigo fel lan. Hmm. Dyna Alright. ti. Alright. Let's mynd. Ba-ba-da-ba-da-ba-da. Ba-da-ba-da-ba-da. Right, Ghostbusters. Right. Ydy y tarot cards eto? Na. Beth oedd enw fe? Bradley. Dim- Bradley, dim galw e where mas. are you? 'Owain, 2.7. dim cael ei mas eto. Mae... Sorry. Beth ni'n Ie. cael mewn fan hyn? Na. Come on, Owain. Ti ddim yn bod yn proffesiynol iawn. Os ti eisiau marw yn gyntaf... Oh, okay. Hwna'n threat o Iestyn. Oh, hang on. Hang on. Oh, Iestyn. Go on, Okay, yeah. te. Mae gen i reading mewn fan hyn yn y tŷ bach. Yn y tŷ bach. Sut ti'n agor drws? Are you here? Oh. Are you Oh. here? Ooh, mae'r computer set-up yn Are you scary. friendly? Un munud. Are you close?
Sut dylwn ni roi'r motion sensor? Are you Ble here? dyl- Ar y gwely? Ti'n rhoi e mewn walau neu ar y llawr. Wyt Are ti? you here? Yeah. Right, neu roi ar Are you llawr. here? Oh god. Okay, hang on. Have you remembered it? Give us a sign. Boogity. O, maen nhw wastad yn y basement. Na, fi ddim yn... Beth yw'r thing i siarad? Beth yw'r... Y spirit box fi'n cael yn y llaw fi nawr. Oh, beth no. yw'r key? Fi. Key, fi. O, fi, ie, ti'n gwasgu fi. Hello, Bradley. Ddim yn glywed ti yn y gyn. Oh, sugar. Falle settings fi. Where's that? Classic. Right. O! Audio. Okay. Microphone. Oh, Our dyna pam. stamina Okay, dyn here we fi'n go. awful. Mae'n like trio redeg and mae'n like... Hello, Bradley. Ti'n Dyna clywed ti. fi yna? Yeah. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow, okay, nawr mae'n mewn fan hyn. Okay, now. Yn y stafell gwely fan hyn. Sut fi pigo lan Are y you here? camera stand? O, beth di Are hwn? you close? Beth di thing pink ma? Are you friendly? Kong. Where are you? Are you friendly? Right. Beth di hwn? Na, mae'n mewn fan hyn nawr. What? O. Mae mewn ble? Roedd fi wedi cael reading mewn fan hyn, 0.9. Oh. O, Falle mae'n symud. Nawr fi'n cael reading yn y bathroom eto. Oes na temperature drop, Morgan? O, 3 degree. But I caught him in the corner. Morgan, defnyddio thermometer yn y bath, tu Mae- bach a mewn y stafell fan hyn. O, 5 rhywbeth thermometer. Oh, pedwar. Mae'n fluctuatio. Yeah, o pedwar I fel 18. O, Hang on. 1.2, 5.6. Dewch i'r basement, 20. guys. Oh, -2. Oh, mae'n mynd lawr. Sut Go yw'n rhywun Ble cael mae minus? Ble mae Oh, na. minus? Oh. Na, oedd fi ar y steps, ond fi ddim O, yn credu... 1.1 the top, 0.7, 0.8, 2.1, 3.8, 0.6. Minus dim- 2 points. Yep, fi'n gweld y breath fi, mae'n freezing temperatures. Ble? Fan hyn, fel yn y hallway fan hyn. Right. 2022, dwi'n beth i'n Os ffordd ti'n dod lan fan hyn, a os ti'n gweld, ti'n gallu gweld y breath fi yn dod mas. Os ti'n like, edrych lawr, ti'n gallu gweld y breath fi'n dod Oh, mas. Jesus! Right, ble mae'r light switch? Dyna fe. Beth oedd ti'n redeemo? Hwna. Os o'n dda. Oh, na. Sorry. A dwi wedi mesur lan am things. Ie, dwi'n Bradley. O, mae'r... Here. Are you here, Bradley? Are you close? Are you friendly? Where are you? I'm here, Bradley. Where are you? Dwi'n weld yn dweud. Angen rhywun arall i ddechrau, mae ddim yn pigo lan fy llais. Hello, Bradley. Angen troi arno yn gyda. Oedd e arno? Oedd e arno? Fi ddim yn synio. Right. Hello, Bradley. Tri awr na'r Emrys. O'n i'n gallu clywed e. Hello, Bradley. Sut fi'n rhoi camera ar y camera stand? Yeah, ti'n pigo lan camera when gwasgu... Hello, Bradley. Ar y Hello, stand. Bradley. Oh, -7.5 yma. Yeah, Rwy, but- yeah, yeah, fi- minus freezing 7. temperatures, yeah. Yeah. Edrych I ffwrdd? -10.8 fan hyn. Yeah. Okay, Alright. Wyt ti'n cymryd lluniau? Sorry. Sut ti'n agor Wedi drysa? gwneud dim byd gyda'r camera. Be? Right, gan I gweld ar camera. Ti'n gallu gweld fi? Oh, O, mae'n dau camera hyn. Rhaid yr un lle. Oes i'n neud am te? O, dyna ni. Okay. Yep, go store, fi'n gweld e. Yep. Mae'n go Yeah. store. Be di Be ti'n ghost gweld y ghost orb? Ie, be di Mae'n ar y ghost camera. Oh, ar y camera, right, okay. Bradley, are you here?
Beth oedd hwnna? you If hear rhywun cymryd llun? Dwi Rwy'n wrth y clywed thermometer. rhywbeth. Wel, well i fi cael rhywbeth arall then. Os ti'n defnyddio thermometer, na i mynd i nôl rhywbeth gwahanol. Show us a sign. Are you here? Wasn't me. Oes rhywun di roi llyfr lawr iddo fe? Ie, fi wedi. Ti wedi? Beth Ie. am y spirit box? Ydyn ni'n... Ys Ie, rhywun gyda ti'n nhw? pigo fe lan, troi e arno, a just siarad i yw gyda cwestiynau fel, are you here, are you close, are you friendly? Ond Are ti you di here? neud hwnna'n barod. Ti di neud Ie, hwnna'n ond barod. rwy'n ddim yn pigo lan fy llais am ryw reswm. Oce, na i trio hwnna then. Hello. Pwy dyn nhw fo? Ta just assume yn y Bradley, da ni. Bradley. Na, mae'n dweud yn o'r fan. O, iawn. Hello, Bradley Walsh. Are you there? Bradley Walsh. Who wins at the chase tomorrow? Ti'n gamblo ar the chase, i ti? What the answer? Yeah. Os ga i roed yn atab. Os ga i roed yn atab fi. Hello, Bradley. Make yourself shown. Shivers down your spine. Hello, Bradley. Come and see us. Do something, Bradley. Speak with such a screech. You'll shake and shudder. So fi jyst gadw y spirit box lawr nawr, neu beth? Na. Right, fi'n mynd i dangos beth ti'n neud yn ysbryd. Let me go mewn nawr. Okay. Pwy sy'n cael y spirit box? Fi. Right, roi o lawr. And just won't leave you be. So ti'n pigo fe lan, a then ti'n dweud pethau fel, are you here? Oh, Are you close? Shouts. right. Are you friendly? Okay. A wedyn, os mae'n esbonio nôl, i ddim cael fel y response. Alright. Okay. Na i trio hwnna then. So, Gofyn sydd o'n joio amser ar Doctor Who. Bradley. Oh, sorry. Bradley. Where are you, Bradley? Bradley, are you dangerous? Bradley, what time is the chase? Nah, sorry, dim yn gweithio. Na. Fight me, Bradley. Os mae'n dod lan gyda X, bydd fi'n meddwl mae'n gwybod y llais i. Os mae'n na dim X, mae ddim yn gweithio. Hello, Bradley. Oh, oedd na X. Ie, mae hynny'n meddwl mae'n gwybod y llais ti. Hello, Bradley. Bradley. Are you here, Bradley? Are you here, Bradley? Are you dangerous, Bradley? Mae dal X. Do you... Show us your being, Bradley. Right, so mae obviously ddim yn respond o te. Wel na, X yn meddwl mae'n gwybod llais fi. Na, mae X yn meddwl, mae'n just ddim yn esbonio. Oh, flippin' it. Mae'n i'n meddwl then. Oh, there we go. Have it. Gawnsio. Wel, pan ti'n couchwalkio? Alright. Fi ddim yn trio. Alright, pwy sy'n mynd pwy yw un? Morgan, right. Morgan, beth fi eisiau fi wneud yw edrych ar camera hyn. Beth ydw i eisiau digwydd yw, ti'n mynd i gweld fel figure just redeg o gwmpas mewn y dots. Os mae hynny'n digwydd, mae hynny'n meddwl mae'n dots. Mae'n dots. Ie, mae'n dots projector, mae'n hynny'n beth yn cael ei Oh, okay. Dwi ddim yn cymryd ghost pills. Owain a Morgan, cymryd y pills. No, Ie, dwi ddim yn cymryd 200 pills. Dwi wedi cymryd ghost pills. Oh, gwell i fi cymryd rai then. Ie, dwi'n buzzing lan. Oh, yummy. Mwy nag un neu just un? Just Ti'n iawn? Ie, just... Alright.
I've been so here? many places. I've seen so many faces. O, ble mae... Ydy unrhyw un wedi cael cover? Ble mae'r llyfr? Mae'r llyfr yn missing, de. Dwi'n pigo'r ail llyfr. Beth oedd hwnna? Oh, you here? Oh, Ie, oedd na fel orb, oedd na fel things. yeah, Pam mae o'n hwnna'n nhw'n the gwyn? ghost. Yeah, mae hwnna'n the ghost orb. Ghost orb, ie. Right, fi wedi clywed couple of drws just now. So, O, ai. Yeah, we're mynd i cut pills. Okay. I need pills! mae'r drws. Ble mae... Dyna fe, cover. EMF, yeah. A sgrifi just fflachio. Oh, Ie. I think mynd fel distorted. Distorted, ie. Acos mae na dim fyna, rhaid fi roi y llyfr lawr nawr. O, dwi'n ei llyfr yna. O, dde? Do, dwi'n ei reidyn yna. O ie, fi'n gweld e. Lovely. A dwi'n eith sgrifi mynd yn black and white ac yn fflachio. Lovely. Oh, Ghost orb, ghost orb. yeah. Alright, hyn yn boring nawr. Mae'n Beth yw'r... boring now. Beth yw'r thing gyda'r thing... Pwy sy'n cael UV light? Oren. Pwy sy'n cael UV light? ddim fi. O, na i cael un. Right, Gyda fi- Jordan in. O, na, wait a sec. Ydy UV light yn fel strobe light thing? Na, gyda fi UV light. Edrych ar y drws gyda UV light. O. Ydy na fingerprints fyna? Na, dwi'n mwyn gweld yn byd, de. Na, fi ddim yn gweld unrhyw beth. Fel fingerprints gwyrdd? Na, dim byd ar y Na. drws. Na, okay. Beth yw'r metal flashlight yma? Mae Metal hyn yn flashlight. Mae hyn yn y flashlight sydd fynd dim yn da. Oh. Oh, O, mae hyn yn drws arach sydd wedi... Beth yw'r point o cael like a like discotheque lights yma? Oh! Yr un porfo... Mae hyn basically dangos bod mae'r fingerprints yn os mae'n Oh. cymryd. Okay. fingerprints. Alright. Oh my god! Oh, No! no. Oh, Is you Oh, hold up? mae'n just event. Mae'n iawn, mae'n just event. Mae'n just event. Fuck this, I'm away. Awe. Away. Awe. Jesus. Alright. Bit in here. Oh. Bit- Right, so we're going to think Oh! Mae'n gen i fi neidio pob tro. Wait a sec, I think fi'n dal fan hyn. Beth fi'n defnyddio fel? Fingerprint. Na, just tap it. Hwnna just blows. Ond hyn ddim yn UV light. Hwnna just blows. Glow stick. Beth yw'r pwynt y glow stick? Oh. Is you weld the ghost yma? Ie, enw fe wrth i fe basio? Nes i gofyn? Cheese. Dwi'n meddwl. Ah, oce. Ti'n gallu. Sut ti'n cael nesa? O, cnaf, dwi'n rhaid ffwydi gola fi. Oh my god, ydi spooky scary skeleton dal ymlaen? Emrys o'n i'n redeemo fo e. Oh my god, Emrys. Oh my god! Oh, golau Oh, flachio. Ac y dros! Mae'n hunt. Mae'n hunt. Na, mae ddim, mae'n Hunt. ffain. O, we. Mae'n hunt. Na, mae ddim, mae'r drws heb cael. Mae'n marw fi'n meddwl. Mae'r drws heb cael. Oh. Ydy rhywun mynd i marw, neu? Na. Na. Oce. Agos y reswm pan fi'n meddwl mae fe'n hunt oherwydd roedd fe wedi mynd lan i activity level 10 sydd yn hunt. Oh, jeez. Oh, mae'r drws just wedi agor fyna. Be. Oh. Oh! Gweld gyda UV light os mae'n fingerprints fyna. Ah, you bastard! No! Morgan? Na, fi'n ffain, ond bron iawn i fi lladd fi. Oh, sugar. Fi ddim yn gwybod pa ffordd yw mas. Okay. Morgan? Oh. Yeah. Oh, god. Sut ti'n agor Ar y drysa? drws hyn, ar y drws hyn. Oh, dyna'n scary. Sut ti'n rhoi Dyna'n canwyll scary. lawr? Oh. Be? Sut ti'n rhoi canwyll lawr ar, like... F. Oh, fi ddim yn hoffi gemau fel hyn. Sorry am gweiddi. Sut ti'n agor drws?
Ti'n like Oh, wow. click and drag. Becca, dod fan hyn. Be sy'n digwydd? Dod fan hyn, nawr. Quick. Go on. Edrych yn y llyfr hyn. Alright. Chase, 5 PM every Yn weekday. y llyfr hyn, edrych. Wel, crouch o lawr. Na, dim hwnna. TV guide. Oh my god. Look. Ti'n gweld e? Nope. Y scribbles? Oh yeah. Mae hwnna'n meddwl mae'n ghostwriting. Right, cymryd Poor llun o fe. penmanship. Prynu llun o fe. Just gyda fi'm camera. Oh, Mae'n camera ar llaw minute. rhywle mewn fan hyn. O, na. Oce. Be? Mae'n ysbryd o enw Revenant. Mae'n ysbryd gyflym iawn. Mae'n camera ar llaw fan hyn. Right fan hyn. O, os ti'n gwybod e, may as well mynd then. Os ti eisiau, siwr. Ni gallu trio'r, Our objectives? yeah. Fe'n gallu Gan i cwffio fo. gweld. Fe'n gallu syth Capture a fo. photo of the ghost. Na, repel ti'n the methu. ghost, Ti'n methu. Speak to someone. Cleanse the area near the ghost using smudge sticks. Sut Okay. mae'r camera wedi mynd? Oh Oh, god. Right. Mae'n ysbryd sydd yn gyflym iawn os mae'n gweld ti. Okay. So, Beth yw gwendidau'r ysbryd yma? Wendy day. Hmm. Yeah. Ni ddim yn gallu ymladd yn erbyn e, so... Alright. ble mae'r camera? Mae'n ar llaw rhywle, rhywbeth i ffeindio fe. O, dyna fe. Just cael un arall. O na, fideo camera yw hwn. Yeah, mae'n na dau right fan hyn. Dyma ni wedi cymryd llun o'r sticks. Yeah, look, mae'n na dau right fan hyn. Dau photo cameras fan hyn. Beth am y parabolic? Beth ydy yna'n neud? O, sŵn yw yna fe, sorry. Yeah, sŵn. a rhywun wedi tynnu llun. Okay, so... Ydw fi eisiau cleanse your area of a smudge sticks? Yeah, ti'n gwybod sut ti'n neud hwnna? Na. Okay. Mae gen i So beth smudge ti'n mynd i sticks a neud mae gen i lighter. Right, yeah, hynny beth ti eisiau neud. So mynd i'r... Yeah. Rwy'n location ble mae ysbryd yn, and just gwasgu right-click. Okay. Rwy'n burn o'r smudge sticks. Oh! Yep, ti wedi neud it. Well done. Run! Bye, Bradley! Ha ha ha! Nerd. Do you want the chase? Ni'n mynd nawr, ia? On a feeling. Nice. Actually, beth oedd fe? Cael ei galw? Ghost or... Revenant. Revenant. Yeah, Revenant. Ti'n cael ghostwriting, Revenant, yeah. freezing temperatures a ghost door. Ghostwriting, freezing temperature... Revenant. Dim ond Revenant, mae'n gallu bod Iestyn. Yeah. Ond na, dim mae spooky sticks. Rhaid yn newid y bloody cool ban ar hwnna. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder. Scary skeleton, they shiver down your spine. Skeletons, you're so misunderstood. You only Alright, want to nobody a spooky, scary skeleton. Startling, shrilly screams. Yeah. They'll sneak on Yeah, they ready. and just won't leave you be. Right, now you're in the location now is now upstairs now. Ni di graddio o bungalows, ydyn ni? Basement. Yeah, because mae'n mynd yn dda. Yeah. Dim ond ni marw unwaith. Fi heb marw unwaith. Yeah, fi'n dweud tîm fel y tîm. O, tîm, ie. Down team. So, gan i gweld. Un hyn. Spooky, scary skeleton. Dwi'n gael pys ydyn, a dwi'n rhaid i rei gol hon ar y ffordd ydy. Oh god, yeah. Spooky. Spooky, scary skeleton. Right. Dwi wedi increase o'r blooming timeout i 15 munud. Da iawn, da iawn. Really increase o'r timeout ar yr spooky scary skeletons thing. Yeah. I 20 munud. Wow, mae'n loads o stuff mewn fan hyn nawr. Yeah. Os ti'n cymryd llun o nhw, ti'n gallu gweld nhw nawr. A dy fi wedi?
Wel, na, os rwy'n rhywun arall wedi cymryd un. O, right. Oh, sugar, fi di gwasgu leaf ar damwain fi'n credu. Ah, Ti gallu Yeah, ail ymuno Ie, ar os ti eisiau dod mas, just gwasgu escape, dim leave. sorry. O'n i eisiau gwybod beth ti'n siarad am a nes i gwasgu leaf. Ie. Sorry. Mae'n iawn. Okay. So, ydyn ni'n barod? Wel, mae Emrys yn cael P, so... O, ydy? Ie, mae newydd dweud. O, oce. So, fi ddim yn meindio edrych... pan fi'n edrych ar y stream, mae gan Owain loads o fel stuff yn ei cwpwrdd. Ie. A pan fi'n edrych, does dim byd. Ie. Os ti'n gweld mae'n mynd i dod lan. Fel, am fi, fi'n gallu gweld nifer o pethau mewn fan hyn. Ooh. Fel, fi'n gallu gweld skull lan fan hyn, spine, lower jaw, ribcage, dwy, Nice. tried, a femur bone. Identical Pan i fi. ydyn nhw? Tarot cards. Alright. Halloween 22. O ie. Ti'n gallu gweld hwnna te? Yeah. O, lovely. Ac hefyd mae'n like weird pin cushion Yeah. doll. Ac... Mae hwnna'n voodoo doll, mae'n. Fi di edrych trwy'r ffenest a mae yna fel zombie yn y cornel a wedyn y Ie. slymod yn mynd draw. Yna'n eitha Ie. cool. Wait, ble? Os ti'n edrych lan, Oh, Lan. yeah! ti'n le, yna'n eitha cool. Morgan. Yeah, yeah, Dod am fan hyn. right. Ie. Be sy'n like Edrych. Oh, Pale dim lan fanna. Morgan. Be i ti? Lan fan hyn. Oh, lamp fanna, sorry. Yeah, Mae'n pil fasged peth lan fan hyn, gweld? yeah. Oh. Ti ôl ti. Yay! Finally. Yay. Just gwneud hynny ten Emrys yn dod nôl. So sut ti'n taflu? Ti'n gwasgu G i... Oh. Oh, mae'n ffaff yn dyw e. Oh, mae'n cwmpl lawr tro hyn. Tro diwethaf fi'n chwarae o Jenga, roedd fi ddim cwmpl lawr, fi'n just like Yeah, float roedd hynny'n update. Yeah, roedd hynny'n update. Nah, literally, like, trod... like Oh. hour and all. Really? Yeah. Roedd dim Wow. o rain yn cwmpl lawr. So G yw taflu, ie? Yeah. Come on. Ah, damn. Yeah, mae ffaff o ffeindio nhw a pigo Okay. fe fyny. Oh god, mae'n cymryd ages. Come on. Yeah. Unrhyw un actually di cael unrhyw pale mewn eto? Un. Yeah, fi wedi cael mewn dros 6 Okay. cant nawr. Wyt ti? Yeah. Jeez. Oh, forget it. Come on in Emrys, bant yn i boi. Fi ready? Chdi sy'n yn ready. Fi'n gwybod o'n i'n chwarae pêl fasged. O, A Os ti'n cael y pil Ready, fasged yep. peth lan i 666, mae'n gwneud rhywbeth fi'n mynd i dweud. Ooh. I dweud wrthyn ni. Album barrel? Yeah. Okay. Nah! Oh, na. Ydy bus mewn iawn wedi brifo eto? Yeah. Oh, na, ddim eto. Techno. Ready ar y power. Okay. A member of the team would go to the test. Ar ôl bollocks da. Find evidence of paranormal EMF. Yeah, mae'n hynny'n easy. Just cael y EMF mas. Just cael y EMF mas pan mae'n digwydd. Okay.
Neu rhywun eisiau pigo lan i? Be? O, iawn. Dim anghofio'r flashlight hefyd. Oh dear. Dwi'n credu mae'n dim i digon. O ie, fi gen cael flashlight a 3 bit nawr. Na, dim ond un flashlight a 2 bit. Okay, Okay. Da ni. Right, mewn fan hyn, mae'n landlock a basement hefyd. Dwi wedi pigo un o'r things green yn. Fi'n troi'r parabolic sense ymlaen. Ti'n gyda fi? Wel, mae dy fi fe. Fe hwn yw e? Na, mae hyn yn sound sensor. Oh, for God's sake. Fi'n ôl i nhw calorie na allan. O'r un sy'n edrych fel big dish. Un o'r scum, y matras yn y basement. Big Sy'n mewn y dish. mattress? Yeah. Beth sy'n mewn y basement? O, rhywun arall gyda hwnna then. Fi ddim gyda Yeah, hwnna. mae'n edrych fel mini sandlight. Ie, fi ddim gyda hwnna. Oh, actually, ie, fi gyda fe nawr. Yeah, fi'n cael un arall hefyd. Woo! Okay, hang on. Gael fi gweld os mae'n Ouija. Ydy e'n Ouija board? Fi'n cael y teimlo Ooh, weithiau, ble mae Iestyn, Ouija ti'n... board? Ie. Waw, Be ti'n dweud, Morgan? Na, dim problem. Dim problem. Wyt ti'n dweud mae'n y Pwrs Ouija? y peth fwyaf scary yn y tŷ yma, diolch yn bod Na, dreier. does dim Ouija board. Ah, So bara yn y bread bin, nag oes? George. Pam wyt ti'n neud hynna? Ti'n eisiau marw? Death wish, efe? Ooh. Hello? O, sign fan hyn. Pwy oedd hynna? Pwy oedd beth? Mae'n dweud 00.5 Ble? yn y garage. O, Mae garage. garage, gan i gweld. 00... O, O, mae wedi 1.8. trwy'r leri arno. 1.8 yn y garage. Ar y sign. Pwy oedd wedi trwy'r leri arno? Ble mae'r remote? Ray heb. Oh. Ydy rhywun cael thermometer? Na, fi Dwi gweld fel- parabolic, gan i gweld. Dwi'n fy EMF reader. Mae dy fi parabolic hefyd. Oh god. Ble oedd ti wedi pwyntio pan mae ti'n cael y reading Hello? hwnna? Yn y garage, right up oes y car. Anyone here? Like- Oh, yeah. 2.2 yn y car. Oh. Yeah, yn y car, 1.4 fan hyn. What the? 1.4, o 2.4 fan hyn. O, naeth hwnna just dod mas o'r wal. What? O na, falle oedd hwnna fanna'n barod. Oh, I don't know. Okay, hang on. Hang on, actually. Are you Right. here? No. Are you close? Yeah, 7.5 fan hyn, pam ti'n siarad fanna. Ond ydy fe, hwnna'n... Agos mae'n pigo lan soon, Morgan. Oh, shut up, Ben. sorry, fi'n spooked, sorry. God, Iestyn. Neu beth ti'n gorfod wneud. Mae'n parabolic ddim yn gweithio ar y foment, so fi'n mynd i cael y thermometer. Alright, nice stick o gyda'r parabolic then. Mae gen i thermometer, sorry. Hello. Pwy yw y boi yma? Ie, bydd yn y boi yma. George? This boy. George. Na, George Hill. Yeah, no. Are they George? George Hill, yeah. 1.5 fanna? Na. Ble mae 1.5? Na, fi ddim yn gwybod.
Oh, O, 3... my Da! God. Dwi'n siarad nawr. Nath i siarad I fi. Oedd e yn y... Ie. yn y... Ie, oedd e definitely fanna. le? Yn- Le oedd yn- hwnna? Ar bwys y car. Fi'n Yeah, dod gyda'r okay. thermometer Does dim like temperature mewn fanna. Ie, fi'n dod gyda'r thermometer nawr. Yeah, mae'r thermometer ddim yn cael unrhyw beth mewn fanna. Ooh. Oh yeah, roedd na like total activity 10. Ie, mae'n dim mewn fan hyn, mae'n 17.1. Ond mae ddim necessary cael temperature though. Na. Mae gallu bod yn ysbryd Okay. twym. Falle. Hello, hello. What? Yep, dyma ni. Hello, little buddy. Ble wyt ti? Yn y living room fan hyn. O, dan y pam, rhaid nesaf. Ie. Mewn fan hyn. O, mae di mynd I dig fan Oh, yeah, mae wedi mynd I dig. Agos mae EMF yn mynd yma. Oh. Beth yw'r EMF? Beth oedd y EMF? Oedd it dim? Stop the scale. Are you here? Are you close? Are you friendly? Where are you? Are you here? Are you close? Are you dancer? Are you Are friendly? you dancer? Ti'n mwyn diolch? Dancer, o'n i'n meddwl. Dancer? O'n i'n mwyn dancer ydw. Na, like thick. Na, I think it's... Oh my God! Mae'n right fan'na! Fuck Shit. it Are out. you here? Oedd yna fel 300 rhywbeth, a ddim yn raw. Oedd yn horrible. Wyt ti gyd wedi redeg allan? Yeah, no, we've been right fan hyn. Oh. Jesus Christ. A dyn ni'n cael conversation hamddenol amdan the killers. A dyn nhw'n sydyn the fucking... Goodness. Woo! Ath y ghost ar ôl ni. Oedd yna horrible. Ni Right. gyda'r 3 ticks now, ni just angen guesso. What? Oh yeah, nice. Na, mae Oh, wow, yeah. If ti'n meddwl guess o, Morgan. Yeah, that's the Yeah. thing, yeah. Find evidence. Yeah. EMF right. Mae hwnna ddim yn evidence, mae hwnna'n objectives. Alright. Fi jyst yn dweud, fi'n barod I guesso nawr. Scary one. Ni heb di... Gyd ni cael Ie, yw... ges i good luck ar efo. Ar evidence. Well, so, Yw... Ydy cael freezing temperatures? Na. ni ddim. Na. Okay. yokai. EMF level 5. So ni cael EMF level 5 a beth arall? Ydyn ni? Ydyn ni wedi cael EMF level 5? Yeah, rwy edrych ar journal rwy'n cymryd llun. Oedd e'n coch oedd e? Mae hwnna'n EMF level 5. Yep, dyna beth Dwi'n meddwl rwy'n fi, ond. Right, mae'n EMF level 5 te. Wait, edrych ar photos, edrych. Rwy'n fi'n cymryd llun o fe. Na ti ddim. Ie, rwy'n fi yn! Na. Mae dim yn dweud ghost ar y fe, so... Oh, shit. Rwy'n fi'n clywed e. Yn cerfed. Oh, mae'n really... Yeah, mae'n like cerfed round mewn fanna. Yeah, mae'n neud hynny gyda salt. Ie, rwy'n gallu clywed like... Oh. Right. Mi trio thermometer hefyd. Na, os mae yna rych awr o ni mewn fan hyn, mae dim yn mynd I cael accurate temperature. Alright. Right. Fi dal yn convinced mae rhywbeth yn Are you here? y garage. Oh! Dyna Beth oedd fe- hwnna? Dyna fe, spirit box. Oedd y spirit box dweud, are you here? Hefyd. With a spirit box wedi dweud, I'm here. O na. So ni cael spirit box. EMF level 5. Right, so mae ddim yn posib I fod yn fingerprints neu ghost orb, okay. Sit. Oh, fingerprint So- searching, yeah. So angen ffeindio dots projector, Footsteps. ghost writing neu freezing temperatures. Footsteps, o. No. O ie, mae yna footsteps. Ti eisiau tynnu llun o fe, Emrys? Sut ti'n sylud yn efo? Oh, a roedd hwnna dots, fi just wedi gweld dots. Ghost orbs, yeah? Ti gael camera, pwyntio fe. Na. Dots, dim, Oh, dim dots. Dots projector. So mae'n wraith. Yeah. Mae hwnna'n ysbryd sydd yn casau pobl. Yeah. Know the feeling.
Nid fel Casper. Nid fel Casper, then. Nah, my Casper in probably Friendly. Jade, Wait, what? Jade Nay Spirit. That's a minute. It says Friendly wraiths ghost. almost never touch the ground, meaning it can't be tracked by footsteps. Oh, Ie. mae methu bod hwnna, then. Achos oedd na footsteps. Yeah. Ti'n rhaid y camera ar y tripod? Sut yna'n gweithio? Oh, hang on. Pam mae dau dots mewn fan'na? Should we read it? F? Rhi llawer o dots yn gwneud e i edrych yn... Mae'n tablu pethau, ni'n gallu clywed e. Yeah. Did we... Oh, And... Level 4. Fucking camera. Ti'n siŵr roedd na EMF level 5? yeah, rwy'n fi'n cymryd llun o fe. Rwy'n like... Edrych ar y journal mewn photos. Rwy'n mynd lan i'r... Fi just yn gweld y trai ti. Oh, really? Edrych ar y stream. Oh, wow, fi'n mynd cael Ti'n meddwl really gweld e. Really difficult. Oh, mae'n 0.7 nawr. Na, mae dim yn freezing my freezing temperatures yn minus. Minus, I know, but I'm just saying, oedd e'n edrych fel oedd e'n dod lawr. Ah, Iestyn bach. Are you here? Should we... Ti eisiau dyna fi o spirit box yn neud Oh, hwnna. yeah. Ble mae'r spirit box? Right here. Ble ti? Drop it out. Drop. Oh, diolch. Hello? Gofyn e, are you friendly? Are you friendly? Are you friendly? Are you here? Hello? Are you here? What's going on? Yo, yo. Ben? No, anything Ben. Na, Are you here? Yna fo, George, ie? George. George, are you here? George. George of the jungle. Are you nasty? That's a nasty piece of work. Are you evil? Are you friendly? Oh my god, ti'n gwybod e? Beth oedd e'n dweud? Fel na. Yong. Do you want to be friends? A dwi'n colli... How are you? Hello, how are you? Are you okay? How old are you? How did you die? Nah, dim ond. Yoo-hoo! Are you here? Yee-hee! Are you friendly? Are We've you been doing... close? Are you Where here? are you? Are you here? Are you close? What is your name? Are you friendly? What's yn digwydd? Rwy'n fynd yn esbonio I fi just wyn. Yeah, rwy'n siarad I fi just now. Rwy'n dweud yom. Pryd rwy'n gofyn. Oh, response to people who are alone. Ah, right. Pawb mynd I ffwrdd. Okay. Are you here? Car? Car? Oh no, mae hynny'n far, dim car. Oh, far. Are you friendly? Ah. Am I Hurt. skeleton yn there? Hate. Oh dear. Hurt. You. Hurt, mae eisiau brifo Are ti. you okay? Annie, are you okay? was Are gonna you say- okay, Annie? What do you want? You said hate. Oh, What do you want? Oh, Oi, cer allan, rwy'n siarad I fe. Cer allan fan hyn. yeah, mae hyn yn private Oi, conversation, fe. cer allan fan hyn, rwy'n siarad. Ar y ffôn. No, bugger off. Wait. Oh, mae wedi oh, troi be di'r a bocsau llwyd yma? Mae wedi troi a breaker band. Who are you? Who are ya? Who are ya? What do you want? Da ni'n di tu yma, da ni'n gofyn Are what you you here? want. Dwi'n meddwl y breaker Oh. yma. What's...
Mae'n swnio fel mae'n dweud car. No, far, dim car. Are you friendly? Oi! Pwy sy'n mewn? Oh, sorry. Are you friendly? Are you friendly? Mae pawb yn cymryd os ti'n gweld, mae pawb yn cymryd equipment a dim yn rhoi yn ôl os ti'n gweld. Go away. Dwi ddim yn sticio yn llyfydd. Leave this place. Right. Or die. Or die. Nes i fyth yna. Yn cael panad. God, oedd hwnna'n creepy. Oh my god. O'n i'n cymryd swig o panad fi fel hwnna'n digwydd. Rwy'n fe ddim yn hoffi fi dweud hwnna, oh my god. Oh, yes, you are. Jeez, leave this place. So I didn't. O, na, cael y drws. O, na, it's fine. Right, so beth ydy'r evidence te? Fine. Spirit box. EMF, di dim ond yn cael y dau hynna. Yeah. So mae knife a Spirit Wraith neu The Twins. Ni'n edrych am freezing temperatures, ghostwriting neu dot projector. Oedd e ddim yn freezing temperatures. So mae'n gofyn yn spirits neu reth. Yeah. Ti'n dweud wedi gweld y footprints, ie? My Yeah, footprints. definite. Yeah, mae'n footprints mewn i'r... Ni'n gael... Oh god, oh god, oh god, oh god, oh god! Oh, ti'n dead. Oh, rhaid gall gweld e! Oh, here we go. Spooky, scary. Skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Emrys. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. Yeah, mae ddim yn reith, mae cael cwys. When you hear these zombies shriek. We're so sorry, Well, try, skeletons Olea. misunderstood. You only want Yeah. to socialize. A spooky, scary skeleton shouts circling shrilly screams. Hey, really The coming. sweet thunders are copperguns and just won't leave you be. Dwi'n sy'n dau yn sy'n Oh, finally, proof of a ghost. Da iawn. Shouts So, be ni'n dweud? Ti'n gwybod? and Dwi'n siŵr. Oherwydd, spooky, scary skeleton. ni methu gweld unrhyw ghost orbs. Ni methu gweld unrhyw fingerprints. Mae ddim yn possibly gweld ghost orbs mewn fyna. Yeah, like mewn o'r camera. Right, so edrych ar y camera, wyt ti'n gweld fy breath fi pan fi'n symud o gwmpas? Oh, rwy'n dod nôl mewn, sorry. Well, os ti'n gwylio fel y breath fi mas o fy ceg, mae'n freezing temperatures. Yeah, fi ddim yn gweld breath na. ti. Right, so mae ddim yn raid, mae ddim yn freezing temperatures, felly mae'n yna siawns mawr fod yn spirit sy'n meddwl rhaid ni aros am y ghostwriting. Oh. Uh-oh. Oops. Na, dim eto. Let me symud. Yeah, mae'n cymryd answer. Ydy e? Yeah, Write in my book. right in my book. Can you sign this for me? Can I have your signature, please? O, yna platiau lawr yn y gegin. Oh. Beth os ni'n ffeindio stuff a mynd â fe nôl, achos fi'n poeni bod ni'n colli lot o itemau. Yeah. Ah, Na, ni ddim so yn mi colli ddim- item, I remember. Ti ddim yn coci, fi'n coci ac fi'n rhoi itemau mewn. Oh, Wyt ti? right. Yeah. Oh, ti actually angen dod o'r item I nôl mewn? Nôl i'r... Nah, not really. Unless mae'n Raiju, which sydd yn mynd yn gyflym os mae'n mwy o equipment mewn y tŷ. Right. So, ni angen dod o'r equipment nôl mewn Nah, i'r... just cadw nhw fyna. Si, o ti'n dweud, o, mae stuff i gyd yn dyflannu, Yeah, 'cause as my- if oedd my- e'n problem. Yeah, ac os fi Yeah. eisiau gwybod bod Beth yw'r problem? gallu dynyddio fe. Hey, Alright. hola, I Yeah. James. Croeso i'r stream. Dwi ddim yn eisiau cymryd items a just like hyn o'r smalia, but... Yeah.
Exactly. Oh, wait, Hang hang on. on, hang on, hang on. Heddiw. Just ghost hunting. Are the impossible? Lady. Oh. Hey, aye. Hi, Ian. Oh. We never thought in something circle. We're not now. Back Right in my book, ghost. Are they in George. Voodoo? George out of the jungle. Look out for that tree. Oh, my unvoodoo doll. Oh, wow, okay. Be, ba voodoo doll. Dodlan Croft. Yeah. Dylan V. Lady. Oh, yeah. We got but then- spooky Phasmophobia sesh. Edgar Gwely. Oh, yeah, voodoo doll. Ar a bone hefyd. Oh. I got a drose. Somebody told me. La 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 la. Ska fi pethau lan fan hyn os ti'n gweld, mae yna esgid fan hyn. Yeah. Combination. Does dim, like, fingerprints though. We're methu gweld unrhyw beth. Na, mae'n impossible i gweld fingerprints. Oh, pam fi'n cefyd rownd efo blymyn thing te? Hey, gyda UV light, ti'n gallu gweld fingerprints, though. Yeah. Ie'n wedi dweud gwallt yn edrych yn nice, Morgan. O, diolch yn fawr. Diolch yn fawr. O, Ian. Diolch, bai. Oh. Sut oedd hoci ia? Y diafalod? Diafalod? Diafolaid? Come on, guys. Cywir fi. Diafolaid. Ydy hwnna'n devils? Diafolaid? Diafol. Ie, ie. Ie, ond mwy na un. Diafol. Me. Diavola. Diafola. Diavola. No, anyway, sut oedd i hoci ia, anyway. Good? Good. Right. Egg on me. Fi'n meddwl mae spirit I fod yn honest. Go on then. Oh, nes I clywed e! Mynd chwa! Oh, bugger off. Nes I cael hwnna'r bwrpas. Be? Nes I just cael y drws. Na, beth ti'n siarad am? That's not funny, bat. Ddim yn neud unrhyw beth. Let me out! Let me out! Fi ddim yn neud unrhyw beth. Beth oedd ti'n neud? Come on. Alright, fine. Oh, wnaeth nhw colli. Oh. Oh my god. Found some remains. Yeah, we went to the boat. Oh god. Hoe was het lief? Spirit. Yeah, achos, fel ti'n gweud, mae'n ddim yn footprint gyda rei. Ni ddim wedi gweld freezing temperatures, so... So ti'n dweud Ray? Na, spirit. Spirit. Yeah, I'm in spirit hefyd, alright, let's... Right, cofio roi am yn y journal so ti'n cael points. O, gwm ni'n ffeindio mas os ti'n gywir nawr. Yeah. Oh, ddim. What? Roedd yn cael... Footprints, o'n i'n gweld hwnna. Roedd e'n literally cael coesau. Right, let's mynd I Lena. Morgan yn just newid y characters, right? Yeah. You can. Oh my god, faint mor hir mae'r texture llun yna. Di yn literal the horse car. Mae'n like 3 munud rhywbeth. Oh no. Okay. Mae'n i'n tweetio hwnna, ti'n meddwl, ia. Morgan ti'n trio carbon. Oed, top to back, check a fideo o'r y fan.
Oh yeah, nid i BMCS like. nid i dynofio can hyn o'r blaen ar y rhywun. Oedd Rwy'n i ddim efo copi. Yeah, ni'n lwcus, yeah. Be dwi'n neud, dwi'n export to YouTube. Mae YouTube yn lot gwell gwan. Ie. Fideo allan beth yn BMCS. Fydd ydych walkie-talkie yma? cael tair card eto. Pa beth yw walkie-talkie thing? O, sŵn thing yma. Walkie-talkie dyd. Di ac wyn. Sgrin hwnna. Oes ti'n meddwl hyn? Helo. Ie, na spirit box. Whoa. You remember level 5 yn y garage? EMF level 5 yn y garage. Yeah. Jeez. Already? Oedd unrhyw wedi darllen beth oedd fel y... You know, like a thing, a deal y gai yma, neu menyw yma. Oh, No. enw ti'n meddwl? Oh my yeah. god. Ruth Alexander responds to everyone. Mae person mae'n dweud television yn pen lle tan. Oh. Not Ruth a fan of that, Alexander. sir. Not Yeah, a Ruth fan of that, Alexander sir. yn esbonio ti pawb. Are you So, here? os ti'n cael spirit box, trio fy mas. O, nes i glywed rhywun yn rawr. Rwy'n i made Rar. I'm here mewn y garage. Oh, okay. Are you friendly? Oh, ni'n cael y tri opsiynau eto. Hurt, rwy'n yn dweud. Yeah, ni'n cael y tri opsiynau eto. Oh dear, oh dear. Oh no. Okay. So fi'n mynd I roi hyn lawr. Fi'n mynd I symud y camera hyn. Fel hyn. Did you eisiau spirit box, just... Fi'n mynd I cael y thermometer yma hefyd. Yeah. Rwy'n cael thermometer. Yeah, fi'n dweud roi yn y stafell. Oh. Rwy'n beth ar ôl I wneud nawr yw roi dos nhw. Hello. My garage, what happens in my garage stays in my garage. Oh, wow. Right, te. Ni. Oh god, fi'n mynd lawr y basement, okay pawb? Pam? So beth di'r temperature mewn fan hyn? Mae'n fel 0.6. 0.6. So Yeah. ni'n cael EMF level 5, spirit Yeah, box that a was freezing Spirit temperatures. box. Nah, 3.7 dwi'n cael anyway. nah, freezing temperatures yw minus Owain. Oh, sorry, yeah, of course. Technically, Oes ti'n- mae'n... Wel, ar y car, mae'r ice symbol yn troi arno pryd mae'n o dan tree, so... Nes i just clywed rhywun yn wispro I fi? Oh, Yeah, nhw'n neud hwnna. Nhw'n neud hwnna, po. what do Ti'n you iawn, want? ti'n cael 2 munud tan mae ysbryd yn dechrau ymladd. 10 oedd yn fanna, nawr 10 decibels. Why are you here? 2, mae'n dweud 2. Fucking fuck off! No way. No A way. bwys, like yr entrance. Do you love me? She go on 2. 2, glas I hefyd. Mae 10 fan hyn. How are you? Oh, Old. cold. Or cold? Oh. Can you dance? Is it dancer or dancer? Dancer. Are you human? Are you dancer? Come on. Yeah. Are you a dancer? So felly de. Yeah, but nhw rwy'n mynd I ddim yn trio- gyda iaith da iawn, killers. Maen nhw'n American, you know. American. Rwy'n mynd I trio a thing eto. Leave this place. Leave your own property now. Go This away. is my house. My house. Be gone.
Does your house have very good internet? Go away. 1 Oh. gigabyte. Yeah. 1 gigabyte. Boom. Leave this Dyna place. beth mae Emrys yn dweud nawr. Does dim ots os mae'n marw, mae gyda fe No. 1 gigabyte to Yeah. feed. Forget it. Do you have a speed thing? Oes gen ti Oh, fibre? there. Yeah. If mine drops below 700, I get £20 a month back. Do you have this? Go. Strawberries are packed with fibre. Hello. O, fi ddim gyda hwnna. Oh, fine. Yeah, ti, I think I can clywed ti. Yeah? Okay. Live. Live to die another day. Why do you have an awkward gap between the wall and your fridge freezer? It doesn't make any sense. But we just wedi... Emrys, Whoa! ti Jeez, just oh, yn hwnna'n ti. Who would live in a house like that? Owain, mae dim yn fi. Na, oedd yn fi. Do you play your DVDs Yeah, without the- a DVD the- player? Ni'n siarad am y drws yn agor ben ei hun. Hello? Fifty enw ghost eto? Your spirit Ruth box Alexander. made in Ruth! Ruth! Where are you, Ruth? Ruth. Ruth Alexander! Ruth. Ruth. Can... Oh, Mae clicio. Hwnna fi, sorry. my room wedi neud it, yeah. Methu gweld rhywbeth ar y UV. Ni heb cael parabolic chwaith. Ti ddim yn mynd i cael unrhyw beth ar fingerprints, dim ond freezing temperatures, ghost writing neu DOS projector. Oh, yeah, of course. Why? Pam. Ie, Pam, Iestyn, Pam. Agos ti'n nawr it lawr, os ti'n trio cael unrhyw beth arall apart from y tri hynna, ti ddim yn mynd i cael unrhyw ysbryd o gwbl. Oh, right. I get, yeah. Process of elimination neu rhywbeth. Yeah. Oh, shh! Nath e dweud rhywbeth fel the end is near neu rhywbeth. Nice. Yeah, os ti'n cael y parabolic, mae'n Hedgy. dweud pethau fel hynna. Oh, for God's sake, sut fi'n mynd mas? Oh, fi wastad yn mynd ar goll. Hey. Oh, there we go. Liv? Oh, Oh, phew. nah, okay. Fi'n mynd i nôl sanity pills achos mae'n gormod i fi. We're getting the pills. Yeah, ti'n cael the lowest sanity Morgan. Pills here. Sanity. Dun, 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 to the sea. Right. Right, pwy sy'n eisiau mynd nôl mewn aros yn y garage i gweld os mae'n fynig ghost writing? Ooh, in a Yeah, garage. I'm in now. This is just the price I pay. Destiny Is calling me. Open up my ego. Nidus byd. Have a member of your team witness a ghost event. Have a member of your team. Oh yeah, mae'n a Escape- ghostwriting. Aha, mae'n spirit eto. Spirit, aha! The Mitsa dim spirit oedd os ydw Stupid spirit. Oedd e'n wraith tro diwetha, Stupid though. ghost. Rubbish ghost. Ah. All draw am my answer it. Right, beth yw'r objectives te? Where is your brother spirit level? O, ti eisiau gwneud Da iawn, Emrys. Pathetic ghost. Oh, dwi wedi ffidio spirit! O, bigo fyny. Pathetic ghost. Come at me. Oh, dyna'n Come ti. on. Sorry. Come on, En. Come on, ghost. You want chum? Do You want want chum? some? I'll give it you. Oh, EMF reader. Lan I gwyrdd nawr. Nice. Yeah. Ruth. Gwyrdd, mae'n neud sŵn. Does the afterlife also think Worms the BMD is crap? Na, maen nhw'n meddwl bod e'n dda. Mae'n dda. Boring ghost. Yn y spot yma, mae fe. Right, ti eisiau chwarae y tarot card So they game call eto? ghost writings. Yes. Go on then.
Mae'n draw fan hyn os ti eisiau cael nhw pigol yna. Alright. Right fan ar y desk. Oh, Fan ar y desk. yum. Ooh, tarot cards. Yay! Alright, let's move over in. Destiny is calling me. Alright, tarot card time. Oh! He's getting started, so. Oh, no, they meant to. Death! What have we called death card? No, we just bland. How do we call death card? It's a card of death. So we're down to now. Yeah, that's how it's really edgy and we're just throwing on your food. Yeah, that's Ruin. Ti'n edrych gwylio yn y chat, beth oedd Mae nhw jyst yn gweld spooky scary skeleton achos mae rhywun yn redeemo'r crap mas Mine... Right. Okay, card newydd. Wheel of Fortune. Wheel of Fortune! Dwi wedi gwario 20,000 channel Oh, points Jesus. Beth di Wheel of Fortune yn golygu? Oh, wow, okay. Brilliant. The moon. Oh, ti'n cael dim sanity now gyda the moon. Cool. The Hermit. Mae hwnna'n trap o'r ghost yn y stafell. Ah. The Tower. Interaction. The monkey. Ti'n iawn, Owain? Yeah, we're just gwasgu'r tarot cards. The Devil. Oh, mae hwnna'n event. Oh. Sorry, oedd the soon, oedd ddim yn... like, breathing down your neck soon, oedd hi ddim yn hoffi hwnna. Alright, Oh, that's been horrible. O'n i'n tynnu llun o'ch ti'n fel sŵn yn dod. Oh, Jesus Christ. Wait, beth oedd for objectives? Ni wedi gwneud nhw? Yeah, Look at ni'n cael what? dim ond un mwy sydd have a member of your team escape the ghost during a hunt. Oh, that's just mynd. A rwy'n ni'n cael o death card, a rwy'n ddim yn gwneud hunt. So. Oh, so Oh, wait, gad fi pick a rhywun. Pwy ni'n mynd i dewis? Spirit. 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 Part evidence. Part evidence. EMF though. level 5 goes right in a spirit box. Alright, diolch. Brilliant, okay. Fantastic. Ni'n band. Woo! Let's get paid! Let's get paid. Let's get this cheddar. Just shit. Hey. Mr. Do It. Nice. Yay. $10 on the crack goes. Oh, give me cool down ar y tri channel point redemption yn. Dwi di increase our cooldowns. Brilliant. A dwi di limit our bloomin' sosman fach I 2 per stream. Oh, da! God. Really. Actually, hefyd, efo raids, os mae rhywun yn raid o fi, bydd A-raid siren yn mynd band. Oh, nah. Oh, God. Mae raid fi'n cael ei sortio trwy stream elements. Yeah, rwy'n cael y notification trwy nhw. And really, mae'n just chwarae like A-raid siren noise. I'm like, minute. Ti'n rhedeg fatha script C++ am llwyd? Yeah. Really, really cool. Ti'n gallu gwneud stuff fel, like, gwneud, like, golau a fflachio neu stuff tu ôl ti a hook o mewn I pethau sy'n eitha cool. Ond o rhywun di wneud un ar gyfer Jump King. Rhaid o'n wneud fatha gwneud cadar wrth ben pwll dŵr. A bod o'n disgyn, oedd y cadar yn dropio fewn i'r dŵr. Oh, nah. Oh, God. Ond ia, mae'r thing stream.bots dan uffernol versatile da. Oes, mae lluniau. Lluniau, fi lluniau. Right, beth ni'n gwneud nawr? A ni gallu mynd rhywle... Ni gallu gwneud un fwy difficult, ni'n chwarae amateur. Let's mynd...
Ti eisiau mynd lan I intermediate? Yeah. Really anodd. Na'r y beth mwy anodd yn y gem. Y mwy of anodd? Ie, y lle mwy anodd a y peth mwy anodd. Just ni gael gweld ti. Just ni gael gweld ti'n para. Na, dim siawns. Dim siawns. Ti ddim yn barod am e. Oh, no. Oh! Burn! Dwi'n barod. Na, ti ddim. Na. Diolch nawr. Os ti Young eisiau Padawan. Ni'n Emrys, pros. young Padawan. Os ti eisiau mynd lan mewn difficulty, ni'n mynd I mapiau eraill. Okay. Ni'n pros. Ydyn ni gallu gwneud pob map ar amateur gynta, though? Yeah, sure. Just roi'n amateur nôl awr. Oh, no, hang on. Just... amateur, yeah. Be di'r gwahaniaeth rhwng amateur a intermediate? Dyma ni. Be di'r gwahaniaeth? Be di'r gwahaniaeth rhwng amateur a intermediate, as in? Wel, mae'n mwy galed ond ti'n cael mwy o rewards. Sut allu bod o'n mwy... Ia, na i'r cwestiwn, sut mae'n mwy anodd? Wel, ti'n cael llai o amser I setio lan. O, iawn, oce. A mae'r gwrs yn fwy agresif. Oh. O'n i'n dall yn amser setio fyny. Ar amateur, ti'n cael 5 munud I setio lan. A intermediate, ti'n cael 2 munud a 30 eiliad. Os am ghost am y 5 munud gynta? Setio fyny, beth ti'n fel setio fyny? Os am ghost yn cychwyn? Os ti'n setio lan, mae'n fel amser tan mae'r ghost yn mynd I dechrau trio chad ti. O. Right. Mae pawb ddim yn barod. Oh, sorry. Sorry. Roedd fi'n gwasgu ready up just now. A roedd fe'n newid. Oh, God. Ie, ti ddim yn eisiau map mwyaf mawr, oherwydd mae'r map mwyaf mawr yn cael 69 ystafell. Fucking hell. 69, Wow. yes. Mae hynna'n scary. Right, bydd fi'n cymryd temperature gun. Temperature gun. Temperature sensor. Ie, ni'n gwybod beth ti'n dweud. By the way, ti wedi gweld ei co-work? Na, dim sos ma fach et. Yes, I gris. Oh, na. Pwy ti'n neud o nawr? Ti wedi gweld y co-work? No. Rwy'n lyfr fi'n stopio fe. Ti'n gallu nipio yn y byrd yn OBS, cofio? Be? Just turn off yn OBS, ie, ti'n siarad. Fi sy'n ei dim yn y gyd, sti. Yeah. Oh. Oh. Nawr, ferwi ar y llawr. Very nice house you've got here. Roi. Oh, okay. Right, rydw i wedi clywed ffôn Ben? Yeah. Ie, sut ti'n cael assault fel dros y llawr? F neu right click, F neu right click. Calan sos ma fach. Stop. Right. My temperatures are fine. Land fan in. You sure? Yeah, just 20 degrees. 19 degrees. Oh, we're heb di bod mewn fan in.
Yeah, mae'n fine. Bydd y metas hyll ma. Show us a sign. Show us a sign. You will always find a cursed possession during each contract. Calan Gaeaf. I think it's parabolic Ryan. My Roy Hello, reading. Carol. Mae be? My Roy reading's Ryway today. Okay, yeah, we're definitely reading. I guess we're just wedi whisper o'i fi. Yeah. Okay, mae'n oer lawr fan hyn, ond mae ddim yn freezing. Ha oer. 4-2 degrees. Right, ti'n cael e fyna te. Okay, mae'n o dan y grisiau. O dan y grisiau? Ble yn y byd ydw fi? O, dyna Draw ti. fan hyn. Mae'n ystafell hyn. O, gweld. Wedi taflu temp sensor ar llawr. We're mynd I nôl rhywbeth arall. O, ie, mae'n yma. Yeah? Mae'n definitely yma, ie. Ie, mae'n definitely yma. Okay. Well done, Owain, ti wedi ffeindio fe. Yeah, hey, hey. Does dim ar EMF reader, though? Ie, mae dim yn mynd I gwneud unrhyw beth ar EMF tan mae'r ghost yn interacto gyda rhywbeth. Oh. Okay, pwy sy'n cael y camera? Roi y camera yn y stabach hwnna. Oh my god. Mae'n mor difficult I just... Sut yw'n ei camera... Come. Sut yw'n ei fideo camera ar y thing? Come. F. Ti'n edrych arno fe a gwasgu F. Right, so, na, dim fyna. Be ti'n mynd? Ffordd hyn. Stabach hyn. Ni. Hello! Oh, okay. Okay, dwi wedi rhoi camera lawr. Ble mae'r camera? O, dyna fe. Okay, nice. Right. Pwy sy'n dod camera arach mewn? Hello. Hello. Beth di'r timer? Yna like 20 eiliad ar ôl. Hwna beth wy'n siarad am set up time. So, y munud mae hwnna'n mynd yn 0, mae'r ghost yn gallu chadu ni. Oh, lladdi. Ie, mae hwnna'n ghost orb yna. Oh! A dots. Ghost orb a dots. Nice. Edrych cael breath. Wyf ti'n gweld y breath nhw? Oh, a freezing temperatures. Yay! Di cael e. Really? Yeah, dots, ghost orb a freezing temperatures. Ond roedd y temperature gun Yeah, well, yn dweud... Mae'n digwydd fwy am. Os ti'n mynd mewn gyda temperature gun nawr, bydd yn dweud minus. Ah, okay. Yeah, ghost orb, dots, a freezing temperatures. Ni'n cael a spin and barrel. So beth yw'r objectives there? Get the ghost to walk through salt, prevent the ghost from hunting with a crucifix, have a member of your team escape the ghost during that. Ydy unrhyw un yn rhoi salt lawr mewn y stafell yna? Yeah, nes I, ond ddim yn yr ystafell yna. Okay. Rhywun rhoi salt yn y stafell yna te, please. A ddim cael... Pwy sy'n cael salt? Neb, ac mae'n dau fan hyn. Ah. Yeah, roedd hwnna'n gyflym. Yeah. Beth oedd fe ghost orbs, freezing temperatures ac... Dots projector. Dots projector. Really? Wow. Dots projector? Rwy'n wedi rhoi dots projector, man. Yeah, roedd yn... Os ti'n gwylio, mae'n figure sy'n gallu redeg dros y camera ar y dots. Ryan. Rwy byth wedi gweld y dots projector. Mae'n Uray. Mae'n Uray then, yeah? Yeah, pwy sy'n sefyll fan hyn? Dim fi. Right, ti wedi gweld y dots just wedyn? Oh! Jesus! Howard! Na, fi ddim wedi gweld y dots. Pa dots? Os ti'n edrych ar y camera, bydd fel figure yn dod lan yn redeg. Ww, mae wedi sefyll yna. Fi wedi gweld y ghost orb. Hang on, yeah. Just aros a bydd ti'n gweld.
gweld? Mae hwn yn Ie. dod. Okay, yeah, did you think of that? You're right, da iawn. A mae wedi cyrraedd croeso. Yep. So ie, os ti'n gwylio camera o Owain yn Emrys, dod dros. Pryd mae'n dod lan. Bum 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 bum. Mae'n cymryd amser rai weithiau. Dyna fe. Jeez, roedd hwnna creepy. Ie, gweld? Hwna beth Ie. mae dot yn edrych fel. Yeah. You're right. So ni just angen Alright. trio trigger o hunt efo a cael Os crucifix. ti eisiau. Heck Mae'n yeah. risky. Mae'n risky though, yn do it? Les. O, Blwyddyn mae'n tower gneud e. class mewn, mae'n si eisiau dynofio nhw. O ie, ble mae nhw? Mae'n ar y bwrdd ar y chwydd. O ie. Mae gen i camera fan hyn, rwy'n pico fel on. Oh, lovely. Ac nawr fi gallu gweld ti. The moon. A ti'n cochi o holl sanity ti. The tower. Interaction. The devil. Oh no! Na, mae devil yn event. Mae devil yn event, ti'n iawn. O, mae tu ôl ti, Morgan, mae tu ôl ti! Rwy'n fi'n gweld et dilyn. Yeah, fi'n gwybod, a nes i, o, da fi y crucifix, so gobeithio, Yeah. a di wedi tico fe off? Na, rwy'n Na, rwy'n ddim yn hunt. Rwy'n hwn yn event. Dim hunt. Oh, for God's sake. The High Priestess. Oh, wow, really? Yeah, beth di hwnna'n golygu? Mae hwn yn meddwl, os mae rhywun yn marw, nhw'n mynd i cael ei revived now. Ah. Yes, ni gallu cymryd y risg then. Yeah. Yeah. The Hermit. Trap o ghost yn y stafell. The Wheel of Fortune. Mae'n dibynnu os mae'n gwyrdd neu goch. Rwy'n gwir of Death, yes! Ond yn hunt. Redig nawr. Okay, mae gen i... Na, mae y crucifix ddim yn stop o fe, just redig. O, fi ddim Mae dod i fi, mae dod at fi, mae dod at fi, mae dod at fi! Fi ddim yn gwybod ble i fynd. Ah! Mae'n iawn, ti'n mynd i dod nôl. Dwi'n gwrs o fe. I got a bloody drws! There we go, sorry. There you go. Oh, Ie, gweld ti'n iawn. oh, rwy'n ôl. Oh, thank God. Ie, gweld. Oh my Yeah. God. Hey! Okay, need to mynd nawr, please. Pa mae fy crucifix ddim gweithio? Yeah. Mae dim ond yn gweithio cyn mae'r hunt yn dechrau. Oh, on... Prevent the ghost from hunting with a crucifix. Na, mae dim yn gweithio. Oh. Right, so pa mae fi'n gwneud hwnna? Yeah, dim point. No! Symud i'r nesa. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Oh my God. Shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons. It's such a sight. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shout. Fi'n credu mae Emrys gyda alarm. Probably should cymryd it right. Mae gyda fi countdown savings am hwn. Spooky, scary skeletons shout startling shrilly screams. They'll sneak under sarcophagus and just won't leave you be. Dwi'n cysgu trwy'r channel points ti, de. Dwi wedi gwario 29,000 points. Oh, amazing. Bechgyn. Yeah? Nawr ni'n mynd nôl i ysgol. Oh God. Brownstone. Shouts. That's it even. Morgan, rhaid ti wedi o lan. Oh, sorry, babe. Rwy bron dysgu dawns i can hwnna. Cool. Ar ôl hyn, ti eisiau trio mynd i Tanglewood ar Nightmare. Y blymyn... Like an animation fan'na, rwy ti'n redig i'r cyfriadur, a literally rwy ti'n like slam o'r gwyneb ti mewn i'r keyboard, a just type. Capture a photo of the ghost. Detect a ghost presence with a motion sensor. Have a member of your team witness a ghost event. Ooh. Right, ti'n barod a pa mor mawr mae'r ysgol hynny? Rwy'n mynd i cymryd Spirit Box,
Flashlight. Flashlight. You got flashlight. Mae rhywun ddim yn cael flashlight. Mae gen i flashlight. Alright. Spirit box, flashlight a ydw i angen Spirit unrhyw beth arall? Na, ti'n môl yn cael tri. Ie, mae gan i dwi dau. Spirit box, flashlight. Fi dweud mynd am video camera I gweld os mae'n ghost orbs. Mm. I'm in a thermometer then. Syniad da. O ia, fi... Right. Oh na, fi ond cael tri. Bechyn, edrych ar y ysgol. Mae'n awful yn Casaya. Well, Oh! Hang on, gan I gweld ble mae'r cursed object yn. Mae'n ar un o'r benches yma. Just got Silent Hill, di o'n? Yeah. Mae'n mor... Oh, mae'n mor dawyll. Sy'n best ar y ffilm Kindergarten Cop. What? Ie, yeah, ti'n gwybod hwnna? O'n i ddim yn gwybod hwnna. So, yn Silent Hill 1, oedden nhw'n... Mae'r cursed object. Dwi'n gwybod beth hwnna. Ble mae? O, y bechau. Mae'r bloody light switch mewn fan hyn ta. Dwi'n gwybod pigo hwnna fyny. Trio ffeindio cursed object. Ydy e mewn fan hyn? Mae'n usually ar y dechrau. Oh. Da, 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 da. Go on, yeah, Kindergarten Cop. Sut ti'n Ie. cael y Hello. cysylltiad yma na? So, y pobl wrth wneud that location thing ar gyfer Anyone Silent here? Hill, I cael reference photos a reference material I wneud ysgol yn Silent Hill. Yeah. Athyn nhw iwsio'r un ysgol a Kindergarten Cop iwsio'i ffilmio. Na. Wow. Google Silent Hill Kindergarten Cop. Y O, bechyn. bydd y pentagram ma. Be? Ble? Ie, bechyn. Fe ma. Cael dy... Oh, ie. Yeah. Clywed mas ar y map hyn ac os mae'n mawr. Ie, yeah, mae'n y pentagram fan hyn. Oh, beth mos ni'n pentagram. like... Beth mos ni'n light o'r Ble candles? mae'r pentagram? Ble mae'r pentagram? Right man, like a lobby. Right, mae hwnna'n the cursed object e. Right, ni gallu light o'r candles? Cannoedd? Na. Rwy'n light o'r candle. Rwy'n mynd i cael y... Na. Bydd yn ôl Bing, ie. Na, os ti... No, listen. Mae hwnna'n summoning circle, okay? Heck yeah, rwy'n Ydw i isio, ie? summon o Ie, rhywbeth. dwi'n eisiau, ie? Dwi'n eisiau symud y ghost. Yeah, ni eisiau summon o rhywbeth. Come on. Na, ti'n mynd I summon o ysbryd I hunter ti. Heck yeah, let's gwneud e. Ie. Come on, match away. Alright, ti'n neud e, fi'n just mynd I aros ti fas. Ei, ma chdi, ti'n ei... Go on, let's mynd. Right. Ti'n cael ffilm? Okay. Welcome. Dy fi camera. Dwi'n Owain, efo Jackass. Let's, ni di ffeindio summoning circle. Right, let's go. Mi just mynd I goleo'r canwyll fan hyn. Un ar ôl, yeah. Come on, te. Spirit! Woo! Shit. Edrych o hwnna! Mae'n creepy child. Ready for it? Mae drws ti Yeah, cael... but Mae ddim Oh yn god. gael fi mas. Oh, my gyflym! My gyflym! Ah, my gyflym! Drws agor. Oh my god. Dwi di marw. Na, still na. O, Oh, na. A di rhywun gallu ffeindio tarot cards? Mae dim tarot cards ar y map. Oh. Dyn nes ti neud y cynnig Ac os mae... Hwnnw, a summoning circle. O'i fod Ie. object. Ie, ti nes ti cael y cynnig Dan? E? F. F. O, dwi'n mynd i neud o'n. Nes I tynnu llun o fe, oedd e wedi troi mas yn oce. A mor gyflym mwy fe. Rwy'n like a child. Dwi'n mynd i tannu o'n, gutted. O, O'i na. fi'n gyflym pan rwy'n redig I ti. Nah, dim really. Rwy'n just like, kind of like, cerfed. Ond slightly, like, tipyn bach gyflymach, ond ddim, like, sprint. Like class. Os mae hwn yn gwneud synwyr. Right. Nawr ni'n cael hwnna mas o'r ffordd. Trio ffeindio'r ystafell o'r ysbryd. Ti'n ma camera, Morgan? Ie, mae dy fi camera. O, tyna llun o fi'n teabagio. Owain. Owain. Wait a minute. Oh, ie. Right squat nawr, ie. Un munud, dyna'r ongl gorau. Dyna ti. 1, 2, 3. Yeah. Diolch, Emrys.
Sut fi'n gwasgu... Oh my god, sut fi'n tynnu llun? Right click. Right click. O, fi di redeg mas o shots. Oh, no. Fi angen camera newydd, sorry. Rwy'n fi'n cael camera, mae'n y camera fy fi. Mae gan dos ti... Gwna fi... Neu fideo camera neu rhywbeth. Right, fydda i'n neud ar pen fe, oce? Barod? Yeah. Diolch yn Bye, fawr bye. am teabag o'r corpse fi. You're a tiger, you're a tiger. Nice. Okay, be ni'n... Tiger, darling, a tiger. Right. Oh, yeah, this- you're in here. Oh, wow. Yep, fi di ffeindio ghost room. Minus 6.9, mae'n freezing temperatures mewn fan hyn. Blaen y byd ti guys wedi mynd. Okay, fi'n mynd i drop y thermometer tu fas y stafell i dangos ble mae'r ystafell ysbryd yn. Dyma stafell ysbryd. Gyda fi camera a Rwy'n eisiau tripod. symud y camera i fan. Oes, mae gyda fi tripod camera thing. Yeah, so... Mynd lawr y hallway i'r dde. Oh, shit, dwi'n literally di'r chwyth. Yeah, okay, dyna ni. Fi'n gweld y flashlight. Okay. Alright, so Becyn, os ti'n dilyn fi. Achos mae da fi llafur, fi'n gallu rhoi llafur mewn fanna. Yeah, good. Dwi'n joio, fatha, yn canon y thing yma sy'n ymlaen, mae ffrind ni wedi farw, ond o'n i'n dal... What Ie, did you... dyna Ffrind beth ti? bydde Ffrind Owain uncle. eisiau neud. Ie. Dyna beth bydde Owain Hwnna wedi beth- eisiau ar diwedd y Ie. dydd, so... Then, Yeah. Just Wel, teabag mewn- fi a wedyn just cadael... Tali gadael- teyrnged. Ie. Tali teyrnged i Owain trwy dal yr ysbryd. Mae'n mewn fan hyn. Okay, fine. Na i roi'r llafur ar y thing. A dy fi Dyna gallu ti? gweld yr ysbryd ar rwy'n ysbryd? Mae wedi troi'r golau mas. Ooh, Oh. spooky! Right, fi wedi rhoi y llafur ar y desk nawr. So, o'n i'n meddwl, os i'n mynd nôl... Mae wedi troi'r breaker band, okay. Ti'n cael trwbl efo'r drws hwnna? Yeah, sorry am hwnna. Oh my goodness. Right, fi'n mynd y ffordd cywir nawr, fi eisiau mynd mas. Yeah, ti'n mynd lawr i'r chwith, yeah, dyma ni, yeah. Mae... O, hwnna'n tir, ie? Yeah, O, okay, fine. fi'n dangos ti ble i mynd. Alright. Mae'n map mawr, felly mae'n mynd i fod yn nauseating. O, dyna cyrff fi. Focus, Garys, Skeleton. Right, fi'n gallu taflu camera ma i ffwrdd. Cael un arall nawr. Na, actually. Oh, na i cael y parabolics ar y go. Na, dim pwynt really, ni'n gwybod ble mae ysbryd yn. O, beth yw'r ysbryd? Ni'n gwybod ble mae e. Alright, alright, alright. So beth wyt ti'n cael? Right, ni'n angen dot projector Yeah, a spirit box. Cymryd motion sensor, hwnna'n un o'r O, Dwi'n fawr dda yna. objectives. Okay, wel mynd mewn i'r stafell, rhoi y dots mewn a wedyn siarad i ar y spirit box. Sut ti'n iwsio Spirit Box? Just dewis o. Morgan, edrych o beth mae'n dweud ar y ffoto hyn. Be? Ar hyn, ar y dde. It killed my teammate. Oh, ar y dde? It killed my teammate, we should leave. We just seem like mid-teabag. Ah, brilliant. Detect a ghost presence with a motion sensor. Have a member of your team witness a ghost event. Summoning circle looks dangerous. Yeah, ti'n meddwl? Yeah. Yeah, o ti'n gwybod hwnna. O ti di rybuddio pawb ar tegol. Fi wedi rybuddio fe, a pawb yn just fel, o na neud e. When... Well, it's Oh, good. did- Eisiau'r experience. Ie, O marw. class. Class. Dwi'n cael camera ma'n nes i'r action. Josh, lle dwi'n reid y thing ma? Y peth amdano y map hyn, mae'n mor fawr, ti ddim yn cael fel hiding spots dda, so rhaid ti just redig I ffwrdd. Hiding spots.
Ie. Mae'n gallu Harry cuddio. I cuddio o'r ysbryd pan mae'n... Oh, shit! Oh. Fuck off! Cuddio o'r ysbryd pan mae'n huntio. Nath y gloch mynd, o, mae'n oer, mae'n rili oer yma. Mae'n ffôn mae'n. So dwi'n iwsio spirit box yma? Gwasgu'r right button I just troi around o, wedyn ti'n just siarad. Oh. Hello. Okay. Hello. Are you here? Are you here? Are you close? Oh, be di'r X? Are you friendly? Dim respond to X. Are you here? Are you close? O, fi ma'n hoffi hon. Where are you? School, yeah. Go home. Where are you? X, so. Have you done your homework? Are you here? Mae'n yr ysbryd Rolf Harris. Oh, no. Close. Are you friendly? Oh! O, cloch yn mynd. Are you here? Ysgol wedi gorffen, pawb gadael. Right, so Guys, Are you here? Ti'n cael y spirit box, ti'n mynd I dod nôl mewn gyda EMF a UV flashlight I gweld. Mae dy fi EMF, ble ydych chi? Fi'n gallu dod I chi. Ni'n yn y stafell, fi just dod mas nawr. Fi ddim yn gwybod ble mae hwnna. Wel, os ti'n ffeindio y flashlight pan ti'n dod mewn, ti'n gallu ffeindio fi. Ydy rhywun wedi dod llyfr mewn? Yeah, mae Morgan way right ar desk. Oh, yeah. Will please write something on the book. Or in the book. No. Oh, Morgan, ble ti wedi mynd? Fi ddim yn gwybod. Oh, hang on, ble oed ti? Ti'n cael head camera, ie? Yeah. Okay, gawn ni gweld. Ble... Oh, dots! Fi just wedi gweld dots. Oh, no. Okay, gawn ni gweld. Ble mae Morgan? Mae ti cael ghost orbs. Na, mae hyn ddim yn Morgan, ydy e? Na. Oh my god, dwi'n gwybod scary. Oh, dyna fe. Okay, Morgan. Na! Gawn ni gweld ble oed ti. Nid mwyn bloody sosman fach! Yes, I mawr. Rwy'n fi'n rhoi 2 max per... Rwy'n fi'n reset o fe. Mae hwn yn ffordd mas, Morgan, os ti eisiau mynd mas. O, fan hyn? Ie, mae hwn yn ffordd mas. Hello, ghost. Oh, that's a phone. Merian wedi brifo a Dafydd y gwas ddim yn iach. A dwi'n mynd tuag at pawb neu cwrdd o pawb a Iestyn. Dwi'n yn siŵr fi'n mynd o mewn i'r ysgol. O, dyna Jason. Ie, hwn yn fi. Ydych chi'n agor fyny hyn? Ghost, are you here? Are you here, Ghost? Dwi'n ffeindio fe. Iestyn, ble mae fe? Hello, Ghost. Are you here? Voice. Is she cael y dros as mae'n eich dros at y we? Is she cael y dros? Oh my god! O'n I ddim yn cyd yn y gongol. O, mae'n mynd lan I gwyrdd. Are you here now? O, mae'n coch, mae'n coch! Mae hwn yn EMF level 5. Ti'n the piss? Ni'n cael e nawr, mae'n Oni. Okay, ni gallu gadael? Yeah. Come We on leave then. now. We leave now. We live We now. leave now. We leave now. Mynd lan I coch, mae hwn yn EMF level 5, yeah. Yeah, mae'n coch. Oedd e'n coch, I mean. Yeah. O, Ie. dyna cyrffi.
O, mae'n drws di cael. Mae'n huntio redeg. Ble ddo? Ble ni'n redeg? Ie. Unrhyw le ti'n gallu cuddio. Tol y pilar yma. Cyn y tol y pilar yma. A fi. Gaeaf. Gaeaf. Gaeaf, oh god. Y golau ti ymlaen, ddo. Owain, gwneud fabr, beidio ghost a gweld os mae'n flicio mas am mewn, os mae'n flicio mas am mewn dan punchio. Be? O'n i gallu gadael nawr. Rwy'n gallu clywed cerddoriaeth. Pwy sy'n trio agor drws? Rogan. Emrys, man! Rwy'n fe'n canu. Rwy'n fe'n swnio fel merch. Mae'n huntio Yes! Na, diw dros rhaid o'r Rwy'n fe'n canu fel hwnna. Ydy ti gallu agor drws gafon? Rwy'n methu gweld e, ddo. Brynu allan. Ni'n barod nawr. Beth yw e then? agor drws. Ni wedi mynd i yn y bloody carafan, Iestyn. Okay, mae neb yn dweud unrhyw beth, So beth ydi e te? Aros i fi! Okay, evidence. Yeah. Oh! Oh, mae thing yn yna. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Beth ydi e? Sucking skulls and shut your soul, seal your doom tonight. Pa ghost ydi e? Scary skeletons and Ydy rhywun yn gallu dod shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. We're so sorry, skeletons, your soul is small. You only want to socialize. A spooky, scary skeleton shouts startling shrieks. They'll have more friends. Numbers are coupled and just won't leave you be. Swn i'n edrych... 9-8. Beth ym mynd i fi? 9-8. Apparently mae gyda loads of equipment. Hang on. Dwi'n mynd i'n mynd o. Un o ti mynd nôl i'r fan i gweld mae activity level yn dig. O, dyna ni wedi cael... Rwy'n yn dal yn huntio pan rwy'n ti wedi gadw fi mewn fan'na. Seriously, dau ti'n just gadael y place, dim yn dweud unrhyw beth. Wel, ni'n canolbwyntio ar gadael. So pa ghost ydi e? I think, yeah. Pa ghost ydi e? Oh, you stupid bugger! Pa ti di gwasgu mynd? Pa ghost ydi e? Neb yn ate! Only. Karma! Useless Karma! buggers! Yes, you are! Karma. Harma. Comma, chameleon. $13 am Photos. photos fi. Ooh, Am photos. Nice. Nice. Right, ni'n mynd i cael challenge now. Oh dear. Nightmare. Jeez. Oh my god. Yeah. No. Ni ddim yn barod. Sut ni gallu skipo o beginner i Nightmare? Hwna'n ridiculous. Dwi'n dal yn really dad y context y beth gael. Ti'n iawn, ti ddim yn cael unrhyw beth i gochi. Oh no, fight talk. Your life isn't worth losing. Dyna beth ti'n dweud. Mae'n literally ddim ac ys bydd yn person gyda evidence. Alright, so, cyn ni mynd nawr, dwi'n mynd i just dweud it right now, mae Nightmare yn mynd i bod yn Nightmare am pobl newydd gan bod yn gyntaf, yn ddim ond yn cael 2 fath o evidence i ffeindio, instead of 3. Okay. Mae'r ghost yn mynd i bod yn aggressive iawn ar y dechrau. Os ti'n marw yn ystod hunt, mae'r hunt yn cael ei extinct. Oh dear. A mae'n barely any hiding spots. A ti'n gyda unrhyw items? Na ni'n cael Ydyn ni? O, oce. Wel, fi'n gallu gweld unrhyw beth ar y wal. O, dyna ni. Sorry, ydyn nawr. Ie, mae'n cael ei load o mewn. Alright. Pa mae televisions na di torri? Pa television? Mae 2 television di torri yn gwylod. Oh god, yeah. Oh, yeah. Ni ddim yn gallu Yeah. gweld beth yw insanity levels ni. Ie, mae hwn yn peth ar insanity hefyd, Nightmare hefyd.
So chi'n gadael yn y fan? Pan chi'n gadael yn y fan? Leave the ladders in the van. Ie, beth ydych chi? Barod? Wel, ti ar ochr arall. Enw fe oedd Gregory. Gregory! Greg. Hang on, what? Ydy wedi yn barod? Just wedi... No, okay. Dwi'n meddwl yn barod roedd wedi agor... O, roedd fe yn! Okay. Okay, mewn fan hyn. Mewn ble? Trio edrych o gwmpas amdan rhywbeth yn gyntaf. Wyt ti'n clywed hwnna? Ie, roedd fan hyn fi agor drws. Na, rwy'n mynd... Gor. O, Sydd yn mynd? o, tarot cards eto. Dwi wedi rhaid un o things fe'r y wal, dwi'n gwybod beth i nhw. A motion sensor. A bôn. O, waw, mae'r bôn mawr mewn fan hyn. Dwi'n gael hynny'n Os ti am eisiau gweld y bôn mawr. Oh, yeah. I've seen bigger. Yeah, exactly. I've seen bigger. Emrys. Efe dyna beth ti'n dweud wrth pawb, yes. Ti eisiau gweld bôn mawr? Ww, peth y golon. Fi. Oh, yes. A fan o. Yes, ni'n cael hiding spot yma. Lovely. Okay. Okay. Pa dwi'n just fatha rhedeg allan, oedd ti'n rhedeg allan, dwi'n dweud. Does dim byd ar y hearing helper thing. Pam, dwi'n meddwl, tham hwn di'r drws sydd oedd i fewn i tŷ, da. Be di pwynt y wal bach yma? Rwy'n meddwl mae mewn y bedroom y bachgen. Oh! Mae fyna, dwi wedi cael llun o fe. Woohoo! Mewn ble? Y stafell y plant. Plentyn. Oh, mae wastad yn ystafell y plant, ynddo e? Yikes. Oge. Beth? Definitely mewn fan hyn, agos 3.1. Na, ond os ti'n meddwl am pob horror ffilm arswyd, mae wastad yn 10 gwaith mwy spooky pan mae yna plant yn y ffilm. Oh, yeah. Ie, dyna beth fi'n meddwl yw, mae pob tro yn fel stafell y plant, achos mae hwnna'n neud e really creepy. Right, pawb. Ie, mae mewn fyna. Bôn of Alice. Okay. Dwi'n mynd o'r camera. Oh! Oh! Oh-oh. Oh, Oh. Oh-oh. Owain. Ydyn mae'r gos, dan. Ie, fi ddim yn gallu gweld e. Pa stafell mae yn y... Ar un right ar y front bedroom. Bôn of Alice, oherwydd mewn nightmare mode, mae'n hoffi newid y stafell mae'n mewn hefyd. Are you here? Oh, are you here? Oh. Hello? Are you? Hello. Is it Are you you're here? looking for? I can see it in your eyes. Oh, okay. Are you here? Where are you? Hello. Behind you! Run! Okay, ni'n cael spirit box. Oedd hwnna'n scary, sorry. Beth oedd ni'n cael ar yr Super EMF? scary. Dim ond dau. Dim ond dau, okay. Beth am y temperature? Ni'n cael unrhyw beth am temperature? Na, dim byd, dim byd. 5.3, so... Dwi ddim Hang yn on. freezing, ond mae fe dal yn eitha Ie. llai na popeth arall. Wel, rwyf hwnna mewn y Well. corridor pryd rwyf e'n dweud hwnna, so... Yeah, corridor, acos mae'n... Hang on. Yeah, mae'n mewn y corridor, man. Acos fi'n cael y reading now, yeah, fi'n cael... Whoa! Oedd y gola. So mae wedi Right. symud te o'r bed, o'r stafell gwely i'r Hang on. corridor. Hang on. Yeah. Oh yeah, mae'n definitely in the corridor. Ydy e? Ie. Un. Yeah, mae'n just Ah, wedi corridor. whisper i fi yn y parabolic.
Beth oedd e wedi dweud? Just... O, mae'n 1.5 fan hyn nawr. O, na. 3.9. Mae hwnna'n still yn Llai. Ie. Mae hwnna'n rhywbeth, ac os mae'n... Okay, Ooh. hang on. O, Ti'n clywed 2.1 hwnna? fan hyn, really. Nes i roi hwnna off, by the way, just i trio denu fe. Wyt ti'n symud y drws y... Na, mae'n iawn. Okay, mae yna troed yn y halen. A dyn ni'n gallu cerdded trwyddo fe, ddo? Na. O, oce. Un fan hyn, mae'n un fan hyn. Mae'n yn y corridor. Ydy i chyfer fyna? Thing ni echo to chdi, Morgan. Ti fucked. Owe. Ydy i chyfer fyna? Ie, mae llyfr yna, ond oes ni ddim ysgrifen arno fe. Alright. Oh, wow. Mae'n dau fan hyn ar bwys y drws. Oh! Oh, Hunt! shit. Hunt! Woo! Red egg! Mae'n trio mynd as o'r drws. Mae'n mynd lan i pedwar. Oh dear, pwy sy'n aros yn y hallway? Fi. Ti'n mynd i marw. Mae'n ffain. Dwi'n yn Dim rhwng fi- plant arall. So dwi'n gwybod pan mae hynt drosodd? Mae Ie. ddim yn hydol, mae'r drws ar agor. Oh yeah. O pam dwi'n cyddiaeth yn y rhwng yma? Fi ddim yn gwybod. Wel, mae'n agos, os mae'n nesaf i'r drws, mae'n mynd i cael e. Oh. O, naeth y drws cau. Na, rwy fi ddim. O, Iestyn! Na, rwy fi ddim yn fi. Emrys! Ia, baga. Ble fe? Fi wedi clywed drws yn agor. Dyna fe. Yep, a eto. Oh! Edrych ar y crucifix. Beth? O, di y crucifix wedi Di torri. bita fo. Wedi bita crucifix. Mae'n bit... O, ie! Mae hwnna'n meddwl ni wedi stop o hunt gyda fe. Oh. Ond hwnna'n... The power of Christ compelled him. I rwy'n cymryd llun o'r hwnna. Os Dwi ti'n am cael just... camera. Dwi am cymryd happy pills, cos dwi'n assume dwi'n angen happy pills. Happy pills. Sanity. Ble mae'r crucifix? Oh, mae na ghost orb. This is just the price I pay. Thing, bethau bundles of sticks yma, beth yw hwnna? Ti gael smudge sticks ti, dyna fi like, cael gwared o'r ghost. A beth Right, yw thing microphone yma? Ddim siŵr. Right, ni wedi cael dau piece o evidence now, sydd ghost orb a spirit box. Ond hwnna'n peth amdan Nightmare, ni dim yn mynd i cael unrhyw mwy evidence. Fucking hell! Dim ond dau. Right. Atho ddi'n sôn o fi o'n. Mae'n me yw cael ei on roio. Oh yeah, mae na tarot cards mewn fyna. Oh. Beth o bo'n gael fi o'n. Mae nhw yn y stafell living room ar y bwrdd bach yn y stafell living room. Ww. Oedd oedd y sŵn yna. A ddim fel... Ie. Chdi o'na? Na, nid fi. O, 0.5 fan hyn, 0.3. Ie, mae'n fyna te. Dyna fi o tarot cards os ti'n cael ni.
Oi. Ei, pam ydy'r candle wedi mynd allan? Because it seems to me that you lived a life like a candle in the wind. Wyt ti eisiau dynyddio tarot cards, te? Fi ddim. O, un fan hyn. Ie. 1.4. Go on, dynyddio nhw. Dwi'n pigo... Go on then. Dwi'n fawr tarot cards, sydd dwi'n neud nhw, sydd dwi'n iwsio fo. Just cael nhw allan a gwasgu right. Gwasgu right click, ie. The Tower. Hynny'n interaction. Death. Hunt! Uh-oh. My death No! hunt! Ia, bugger! Oh! Dwi'n meddwl... O, mae'r dau nhw wedi ma. Fuck's sake. Owain, edrych. Owain. Owain. Ah, annoying. Edrych. O, na. O, edrych ar y crucifix, Owain. O, 50. O, na. O. O, rydyn yn lwcus iawn. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Right. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Scary skeleton. Skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. We're so sorry, skeletons, you're so misunderstood. You only want to socialize, but I don't think we should. A spooky, scary skeleton Sorry, shouts someone got a mic feed on. Maybe just aggro to just what the dial doing. Yeah. Right, beth ni'n mynd i gwneud nawr? Hwnna'n intense. shouts. Yeah. Sydd yn eitha god o ghost? Dwi'n ddim yn ofta mynd i god o ghost. Na, fi di marw. Do, ond o ddim o'n mynd i marw sydd yn god o ghost. O, mae wedi llafu. Oh no. Oh no. Oh, Oh no. as soon as he'd been down. Oh no. Ai, ai, ai. Oh. O, yes, i mar. So pwy sy'n dal yn fyw? Fi. Come on, mae rhaid ti neud e, Iestyn. Na. Oh. Yeah. Oh. Ti'n neud Isio e, god- go on. Sut dwi'n god o ghost? Ta dwi'n Well, marw? os mae'n troi lan. It's in the basement. Oh. Yes, i mar. Right. Pwy sy'n dal yn fyw? Fi. Just pob lwc. Iestyn. Just Iestyn. So mae'n me yw cael ei on-real. Fi'n meddwl mae'n me, ac os mae'n me yn hoffi ymladd pan mae'n dywych. Yeah. A rwyf e'n just mynd syth am fi pryd rwyf fi'n mynd mewn. Ie, rwyf yn just mynd syth am ti a rwyf y golau wedi mynd bant. Yeah. A fi, ar un pryd, oedd e fel 2-in-1 deal i fe, oedd e? Na, y dau y ti wedi cael ei hunted gan y tarot cards. Mae Ah. Owain literally just wedi cerfyd mewn a y drws just wedi cael ar fe. Oh god. Rwyf just cael at instant hwyl fawr. Dara. Wait, parin! Oh, hang on. Ni'n mynd i stop fe nawr te. O, pa un? Ni'n stop fe Oh. nawr. Okay, so mae'n me. Me, okay, Trio dwi di select fe. Beth oedd y proofs o evidence? Ghost Orb, my- Spirit Box. Ghost Orb a Spirit Box. Just new die, okay. Alright then. Oh, wow. Oh, wow. Okay.
Na, they ddim. On On Rio. Rio. On Rio. Oh, okay. Ah. Got in. Oh, wow. Rwy'n fi wedi cael 270 o hynna. Nice. Nice. Right. Tro yma, ni'n mynd I... Asylum. Oh, no. Really? Oh, God. All right. Oh. So pan mae microphone... Oh, yeah. Okay. So microphone ddim ar bwys y character dy hunain achos... Na, Yeah, ti'n gallu mae mute o hwnna'n- mics. Mae hwnna'n mute o cymeriadau eraill. Oh, I see. Oh, Eh. okay. Okay. Ready up, ready up, ready up, ready Oops, up. Daisy. So fi a Owain yn eitha agos ar o'n lefel, a wedyn ma Iestyn 382. Wow. Ti o gyda'r oriau na, Iestyn, bydden ni'n meddwl taw fel tester ar gyfer y gêm bydde ti? Na, definitely dim. Mae yna person mas fan'na sydd yn level 9,000. What? Wow. 9,000. Hwn yn map mwy... Welcome to the What? asylum. Hwn yn map mwy jeez. manwl. Yeah. Pam di'r map yn edrych mor detailed ar hyn? Ac os mae'n map newydd. Oh. Oh. Oh, wow, yeah. Rwy'n headset chdi, Morgan. Oh, wrth gwrs, wrth gwrs, sorry. Mae yeah. hyn edrych ar y achwydd, by the way. Oh, shit. Oh, okay. Mae'n bob I just weithio i ne. Ti'n dod yn ôl? Ti'n dod yn ôl? Hwna ddim yn fi, hwnna'n Emrys. Ie, sy'n dod yn ôl? Right, Dear so God. oherwydd mae'n restricted, mae hyn yn meddwl dim ond un fath o'r asylum yn ar agor. Okay. Huh? A mae'n edrych fel... Mae'n y basement Hey, sy'n pwy- ar agor. Rwy'n cael temperature gun. Pwy sy'n just wedi cymryd? Oh, fi Yeah. hefyd. O, ti'n gallu cael temperature gun ta. A by fi'n cymryd... Mae'n y basement sy'n ar agor. Okay. By fi'n cymryd y voice box. Spirit box. Okay. Oh, yes! Okay. Ni cael Ouija board. Ouija Oh, board? na. A Ouija Uh-oh. board. Luigi! board. Wow, Luigi! Radio! Wah! Wow, wow. Oh, stop. Stop. Go on. Okay. Cael ei pagod yn Beth oedd y sŵn o'na? ar y bel hyn. Oh. Gwasgu left click ar fe. Waiter! Pwy sy'n gwasgu y... Hello? Arno... Is there anyone here? Pwy sy'n neud hwnna? Are you here? Ti'n wych edrych yn y Jesus, basement. 50. Beth Ti'n ydy'r, work like, at- church hyn? Are you here? She's just wedi cerdded dros y Ouija board. Ydw fi? Yeah. Oh, Ouija board. Oh, mae'n summoning circle hefyd. Chop yw'n Yeah, bloc we do. hwnna. Ti'n mynd i sgwini yna fo? Are you here? Yeah. O, I tell. Oh, Sy'n dyn ni'n... oh dear, okay. Ti'n mynd I... Dyna fi, fine, okay, bye bye. Are you here? Be dwi'n neud o wan? Ti'n wych edrych yn y basement Owain. Okay, rwy'n mynd lawr. Are you here? Ooh. Oh, Dwi'n yes, siŵr- ti'n neud sanau odd hefyd. Ti'n wedi burpo. Oh, I- yna'n ti'n byrpo. Oh. Are you here? No. Oh! Ydy, no. Hello? Are you friendly? Be dau ti'n defnyddio spirit box? I don't know, Ryan. Are you here? Do you want us to leave?
Ti'n mynd Ouija board yn Are gweithio? you here? Ble wyt ti, Owain? Hello? What is your name? Okay, mae hynny'n blocked off, so... Are you here? Hello, spirits. Are Sut you dwi'n here? gallu- Are you here? Ti'n just reminded fi o'r pobl ar y meme hwnna ble it's dweud, Are you here? Spirits, please don't eat my ass. God, pa mimi yw hwnna? Are you here? Can you hear? Nah, does dim byd ar y spirit box. Do you hear? Spirit! Oes gallu troi hwnna bant so fi'n gallu ddefnyddio of Paranormal Mike? Diolch. Oh, Oh? hang on. Yeah, mae mewn fan hyn. Ble? Yn y ystafell ti just wedi gadael. Oh, really? Yeah, Rwy'n dod... fi'n cael 0.7 mewn fan hyn. 0.3. Oh, yeah, well, mae just Do wedi... you hear the people sing? A fi gweld fy breath fi. Oh. A fi just wedi clywed e trwy y Paranormal Mike. Okay, bye-bye. Are you here? Okay, so dim byd ar spirit box te. Na, ti ddim yn gallu just stop ar ôl unwaith, come on. Beth oedd hwnna? Wyt ti'n clywed hwnna? Yeah, Rwy'n gallu clywed screams. yeah, mae hwnna'n digwydd ar y map hyn. Okay. Oh, just asylum yw e, man. Yeah. Ah! Howard yma i protecto ni. Diolch, Howard. Ouija board, dwi'n iwsio fo. Yeah, go on, trio fe. Sut ti'n neud o? Dim gwybod. Are you here? Gwasgu F. Hello. Ble ti yn dau ti wedi mynd? Wel, dod o'r Ouija board lawr i'r ystafell. Na! Beth ti'n meddwl na? Os ti'n neud y Ouija board, dwi'n neud y rhywle arall yn lle ble mae ghost dim yn. Os ti'n cael ei hunted. Oh, yeah. Oh my god, mae rhywun gwasgu'r thing. Are you Casper? Mae hynny'n actually, let's go, a short question ti'n gallu gofyn. Are you Casper? Ydy e? You Casper. Oh my god. Are you Casper? Pwy sy'n cael y Ouija board? Right. O, ydy hwnna'n unrhyw un arall? Na. Alright, Morgan, tablu e lawr. Oh, shit. Yep, mae'n huntio, mae'n hunting. Uh-oh. You stop hunting us. No. Please. Mae'n dod, redig. Na, mae'n dod rhagor. Na, mae'n fine now. Yeah? Yeah. Why did you scare us? Morgan, reachable lawr. Fi ddim gyda fe. Hwna ddim yn fi, For Pwy God's hwnna sake. Let's mynd Hwnna'n lawr i'r Emrys. basement, guys. Come on. Goodbye. Oh, mae'n hunted ni eto. You sure? Yeah, Hello. mae'n juice wedi cael. Oh. Stop hunting us. Stop Now. talking to it. Leave us alone. Yeah, don't be a bitch. Oh. Chill. Grow up. Grow Yeah. up. No wonder you turned into a ghost. You deserve it. No, neat. Ydy e wedi Oh. agor nawr? Ydy y juice wedi agor nawr? Yeah, mae di agor nawr. Okay. Right, ni'n mynd lawr i'r basement te? Ble mae Ouija board? Oh, Fan hyn. dyna fe. Okay. Yeah. O ti'n... Dwi'n meddwl gos ni iwsio Ouija board yma, gadw efo. Stop Yeah. our Cair juice. Oh. Oh my god. Amateurs, eh? Amateurs. Anyway. Mae ddim yn agor. Oh na, dim eto. Mae yn? Fi ddim yn gallu agor e. Fi'n literally Just- left click ar fe. Mae'n neud Just unrhyw beth. defnyddio'r handle. Mae wedi mynd helpu allan. Iestyn. Mae'n agor. Okay, na ni. Right, okay, drop o hwnna, drop o hwnna, drop o hwnna. Pam? Na, Ouija board, pwy sy'n cael Oh, y right, Ouija sorry. board? Sorry. Dim isie- chi gyda Drop o un fe command? nawr.
Trio helpu pawb, a ti just trio cael ni killed. Oh no. Mae'n still Now leechio we're bod. hunting. Now we're hunting. Chdi nath yna, nes i'n... Ie. Oh. Pwy sy'n dweud marw? Neb? Mae'n dod, ie. Ti'n gallu glywed e? Wel, tynnu llun o fe. Dwi'n Na, byd. fi ddim yn cael camera. Oh. Oh, you're screwed. Emrys! Emrys, ti'n gweld beth sy'n digwydd pan ti'n... Nes i literally ddim iwsio Ouija board, cos o'n i ddim yn gwybod sut i iwsio fo. So, hwn, myth i bod yn bai o fi. Emrys! Ti ddim mawl i Ouija board fi? Na, fe sydd wedi gwneud hwnna, nid fi. Oh, here we go. Ar y gorffen? Right. Hwna'n pam ti ddim yn meso gyda Ouija board. Oh. Ouija board's yn hwyl. Ie. Oh, Oh, for God's sake, pwy sy'n neud hwnna? dim, mae'n huntio eto. Mae'n huntio, so ffeindio rhywle i cuddio. So beth ni cael am evidence te? Got it through us. Dim byd, agos ti'n meso lan. When ni cael freezing temperatures, right? Yeah, freezing temperatures, yeah. I got it through us. Ni ddim yn gallu, mae'n hunto. Oh, grow up! I got it through us. Mae'n cloi y drws pryd mae'n hunto! No, mae'n hunto! Yeah, but... Don't hunt. You don't need to hunt. Stop hunting. Grow up. Grow up. Babies here. Oh, dyna ni, fi mas. Fi mas na. Fi gael softball ar bloody ysbrydion yma. Scary skeletons. Bad, actually. Eto, mae'n hunto eto. Shit. Oh, shit. Ydy ysdi yna fo? Trio ffeindio rhywle i cuddio, Owain. Ble ti'n cuddio? Rhywle ti ôl fel cadair neu mewn locker. Owain, fatha mae Lincoln dyd, don't back down. Double down. Just at a ghost, head on. Alright, oherwydd fi wedi gweld pa mor aml roedd fi'n gwneud hunts, fi'n meddwl mae'n demon. Oh, mae'n bound o fod yn demon, yeah. Alright, Owain wedi gorffen ti ac i ddod mas. O'n i literally hynna. Dyna Owain beth wedi ti'n gorffen meddwl, ti ac i yeah. ddod mas. Rwy'n dod. Fi'n mynd i siarad gyda fe gynta, ddo. Bloody redeg! Jesus! Hey. Ga fi siarad i fe gynta. Mae'n yn y basement, Morgan. O'n i canwyll i'r basement. Mae'n yn y basement, Morgan, os ti eisiau siarad gyda fe. Are you a demon? Are you a demon? O, rwy'n fi ddim yn cael unrhyw beth o'r spirit box. Are you a demon? Wyt ti'n Are you dod a o'r Ouija demon? board? Ie, fi'n meddwl mae'n demon gan fod mae'n wedi bod yn hunter ni yn llawer. Yeah. I think you're a demon. Bye-bye. Demon. Cleanse the area near the ghost with smudge sticks. Oh, ni'n gallu neud hwnna? No ti? Be sticks fa? Un o'n ni gyda lighter, un o'n ni gyda sticks. Job done. Ti'n gallu defnyddio fe gyda lighter a smudge stick. Yeah. Ie, dyna beth fi'n dweud. Na, fel fi'n meddwl fel un person, dim dau. Oh, okay. Alright. O, so da. O'n yn good gameplay thing. Mae'n bwrw allan a dwi'n mysgu tannu litter fi. Wel, mae'n bwrw glaw, so... Ie, good. Ie, mae'n da. That's good, isn't it? Mae'n neud synwyr. Right, fi'n just mynd I gorffen e ar demon. Right, 1, 2, 3, Whoa! Nata? Just click on it. Be ni'n di gweithio mas, though? Yeah, like, evidence. Dim ond freezing temperatures. Oh. Oherwydd fi'n trio cael y camera lawr,
Ond wedyn roedd pobl yn meso lan gyda Ouija board. Amateurs, Iestyn, amateurs! Amateurs. Absolute amateurs. Rwy'n rhoi salt halen yn eich truck. Iestyn, ti'n swnio bach yn helenog yma? Ie. Salt i... Ni ddim digon dda i ti. Fe dyna beth ti'n dweud, Iestyn, ni ddim digon dda. Alright. Digon teg, digon teg. Sut ti'n gwybod hwnna, Whoa. Iestyn? Ti ar fel lefel gwahanol, obviously, ond, ie. Mae Grandmaster y gêm hyn. Fi'n gwybod. God. Dim ond $25. Yes, i mawr. Yo, Mystic Meg yn gesio nhw. Big Meg, ie, fi di hynny si yma. Ti'n mynd ôl i camp nawr. Okay. Meg. Mynd i camp! Ooh. Mae hyn yn bod yn anodd, ddo, oherwydd... O, mae'n 80. Mae'n mynd i fod yn anodd i ffeindio ble mae'r fingerprints yn gan bod ni'n tu fas. Oh. Alright. Okay. Mae'n toed ti'n meddwl i Mr Meg? Probably fel 70. 80. Nah! 80. Jeez. Jeez. Wow. Mae dal yn byw? Oh, sorry. Ynddi. Oh my Wow. god, mae gwyneb i dal scary. Ydy e? Oh. O, mae'n rhywun i tynnu llun yn hi out and about yn y dre. Yeah. Oi, pwy sydd ddim yn barod te? O, fi, sorry. Dwi darllen bob dim amdan Mystic Meg. Yeah. Oh my god, beth di hairstyle yna? Right. Dwi'n o, dyn ni allan yn. Responds to pending. Y peth da amdan hyn yw mae hyn yw map mwyaf isaf. Stephen Mwyaf Hans. isaf. Yep. People who are alone. Mwyaf isaf. Os ti'n gweld, mae hyn yn y holl map yna. Oh, right. Okay. Gweld? Oh, okay. Gweld pa mor bach mae hyn? Yeah. A lleiaf. So ni angen felly. parabolic microphone, EMF reader, I just experienced a ghost event. Pretty easy. Right, rhywun arall yn defnyddio EMF te. Mae gen i'r EMF. A fi'n defnyddio parabolic. Okay. Cools. Oh, camera. Alright, ble o'i ti? Dwi'n gael camera hefyd. Oh, okay. Sgriw fan. Na. Okay, os ti'n gael camera... Dwi'n mynd tripod camera. Oh, okay. Os ydych chi'n dewis o. Fi'n gwybod beth yw hwn, actually. O'n i'n lot o cameras, ie. Yn bob man. Yeah, just set nhw lan, yeah, syniad da. Oh, shit. Oh, mae fireflies. Sorry. Huh? Fireflies. Hello. Oh, Yeah. take me away from here. Unrhyw beth? Yeah. Dwi'n mynd cael unrhyw beth ar y parabolic. Na, roedd heb di cael unrhyw beth ar EMF i fel. Oh, ni'n cael y bôn, though. Oh, Draw fan hyn. roedd ddim cael camera. Pwy sy'n cael y camera? Fi gyda camera. Ti'n gweld it? Just spine. Le? mewn a Big tent. spine right fan hyn, look. Un munud. Fi'n dod, dwi'n dod. Ble? Right fan hyn, ar y spine fan hyn. Oh, yeah. A sec. Mas o ffordd then, otherwise fi'n methu. Yeah? Oh, Yeah. oh, mae'n good. That's a good shot. Apparently mae'n respondo i pobl sy'n arbenn ei hun. Ydy e? Hwna beth mae'r overview yn dweud. Ydy e dweud? Yeah, people who are alone. Yeah. Stephen. Stephen? Oh, ni'n wyndro ble oedd Stephen di mynd. Ni angen ti nôl, Stephen. Ni'n colli Yeah. ti. Come on. There nôl, Stephen Stephen. Hans.
Steve-O! Ble hwnna? Fi'n mynd o spirit box. O! Mae gen I 2.8 ar y campfire. Oh. Wait, back I mean. Hello, Stephen. Ah. Are you alone? Oh yeah, mae'n definitely draw hwnna ar y campfire. Stephen. Ydy? Stephen. Oh na, no. Mae'n draw fan hyn. Ble? Mae'n draw fan hyn. Fi'n cael 0.4 ar hyn. Yeah. Oh! Oh, EMF reading fan hyn. Stephen. Oh, EMF reading o play 5. Football. Rwy'n cymryd Pimp? llun o hyn. Do you play football? Ble mae e? Fi ddim yn gallu Or gweld. Oh, mae wedi basketball? stopio. Rwy'n fi'n mynd lan I 5, right fan hyn. A boes y... Really? Fi wedi cael dim byd o hynna. Anyway, mae'n draw fyna ble mae 3 tentiau yn, achos rwy'n fy'n 0.4 pan rwy'n fi'n gweld. Hello. Stephen. Okay. Ydy rhywun yn gallu rhoi llyfr law fyna? Stephen. Fi wedi rhoi llyfr lawr fyna. Diolch. Ond ddim fyna ar y... Yn un, look. Ti'n Dim digon? fyna. Oh, sorry. Draw fan hyn. Ble? Ble mae dots yn? Ble mae dots yn? Na. 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 Dyna ni. Stephen? Oce, pawb mynd mewn i'r truck a bydd fi'n allan fan hyn ar ben fy hun. Gweld os rwy'n gallu cael fe I... Fi eisiau Dod dechrau allan. tân. Fi eisiau dechrau tân. Oh. Go ahead. Yes! Trio like I it. didn't start the fire. Nah, come on. Ble ma... Oh, ma' 'na barbecue yma. O ie, mae'n definitely draw fyna. Mae'n 1.0 fyna. Yeah. Stephen. Stephen. Wel, mae dim ond respondo I pobl sydd ar ben ei hun according to Yeah. the overview, so... Ceri ffwrdd, bawb. Ie. Da beth ti'n dweud, efe? Yeah. Yeah. Otherwise, bydd yn ddim yn... Pwy sy'n trio cael y candle arno pan mae'n Dwi'n bod dim blue yna. era? O ie, sy'n fel hynna. Dwi'n rhoi 4 fideo Stephen. camera yna, sy'n mae hwnna'n... Are you here? Where are you? Stephen! Steve-O. Stephen! Stephen, come here. Give me a sign. Give me a reason. Oh, Hello? sorry. Ti angen distawrwydd. Ie. Sorry. Mynd nôl mewn i'r fan. Stephen. So, Owain, ti wedi cael EMF level 5, te? Yeah, ond rwy heb di carbyd llun o fe. Stephen. Ond iawn. Cymraeg I ti fi ddim Stephen. yn credu. Ni cael mwy Na, dim rili. Marian. Stephen. Wyt ti? Yeah. Ie, ti'n cael Oh. mwy arian os ti'n Stephen. cael Stephen. cyniau. Oi, ti wyn nôl na I siarad gyda fe achos fi gyda parabolic Oh. ma bla bla bla. Mae Right. parabolic ddim yn meddwl mae'n mynd I siarad I ti. Bydd e yn, okay? Hello, Stephen. Stephen. Fi'n Am wyt ti gwybod ti fyna? yma. Mae'n draw Achos- fyna. What? Mae'n draw fyna ar y campsite fyna. So pam ti di roi bit... Fi O, dim. fideo yna. Mae rhywun arall wedi. Emrys. Granda, neidi. Okay. Hello, Stephen. Stephen. Steve. Stephen. 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 Stephen.
Mae ddim yn neud unrhyw beth. Stephen! A mae ddim yn mynd I esbonio I enw e. Come to me. Come with me. With you. Come. Come. Ha. Come now. Ydych chi'n malu clipio na wedyn. Come on. Right. So ble mae e then? Ni symud y thing yma then? Draw fan hyn, ie, mae'n draw fan hyn. Os ti'n defnyddio parabolic, bydd fe'n dangos ti mewn fan hyn. Ble? Ble I ti? Fan hyn, ti ôl. Ble Ti fe... Oh. Roedd ddim yn gwybod pwy yw bloody pwy ar y Exactly! Pwy yw pwy? Na, beth ti'n neud? Y dau ti'n y campfire. Be... I'm confused. Ble- Roedd fi'n meddwl Oh, rwy'n ti hang on, mewn y never mind. campfire. Never mind, mae'n definitely fan hyn. Minus 11.3. Oh! Hello! Mae'n definitely fan hyn, yeah. Sorry, rwy fi'n anghywir, mae'n definitely draw fan hyn y campfire. O'n i'n meddwl ti'n anghywir, Iestyn. O, pam ni ddim yn trio roi'r campfire ar dan? Ac os Oh! bydd fe'n mes o lan gyda'r camera. Oh, okay. Alright. Yeah, rwy fi'n meddwl fel, oh, it's definitely over here, and when minus, well, oh, wow, okay. Alright. Oh, God. Oh, Come, Stephen. Boy. how much is siarad am parabolic? Oh, ti ddim bod? Nah! Oh, flippin' heck. Mae'r parabolic yn Dim o- detect o sound. Yeah, my Ah. parabolic yn detect o sound, dim gael ti siarad mewn i, yeah? Are you here? Alright. Who are you? That's it. Are you here? Pwy sy'n mewn o'r campfire fan hyn? Dude, camera angles here. Oh! Oh, wow. Ti'n iawn? Roedd fe'n sefyll ar y halen. Holy shit. Yes! Fucking- 58. Oh! Jesus! Oh god! Roedd hwnna'n blymyn tripod. Roedd y tripod hwnna'n... Good lord. Heddiw tripod ar dan. Sut mae'r tripod ddim ar dan? Are you here? Are you here? Oh, yes, I mae'r. Good shot, though, o ti yn ar Ni bwys y ddim tân. mynd I cael unrhyw beth, os mae pawb yn, like, round e. Alright. Sorry, oedd hwnna'r bucket Yeah, list fi'n yeah. neud. Dechrau'r tân. Yeah, sorry, I'm not going to gael hwyl chwarae gem ma. Ni'n hoffi stuff interactive. Stop your Kyle Hwyl! Nawr! Literally mwy o hwyl dwi'n gael y gem ar trynos. Yeah, exactly. Fi'n ffeindio fi... Na! Fi di neud nhw. Oh, na. Scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom night. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. Le mae'r EMF fi wedi mynd. When you hear these zombies shout, we're so sorry, skeleton, your soul misunderstood. You only want to socialize. Ti'n meddwl fydd y gem ma digon manwl sy'n dweud thermometer yn fath o tan. Shout startling shrills. Obviously, yeah, but... Sneak under sarcophagus and just won't leave you. Stephen. Oh my god, 335 degrees, yma. Shout Okay, never mind, we got the aggro. scary skeleton. Oh, okay. Yr level 10 event hwnna. Ydy rhywun gallu troi y tan y bant sgwag o dda? Sut ti'n troi tân bant? Trio gwasgu F ar y fe. O'i ti? Okay, fine. Na i trio. F a fire. Na, mae ddim. Sorry, pawb. Mwy o Angen stwff ar aros y tan tan. it's mynd mas e.
Mae Emrys gyda'r un syniad â fi. Yeah. So fi wedi rhoi incense ar y tân. Dwi wedi cael marshmallows, fe? Oh, nice. Yeah. Ti'n gallu bwyta fe nawr, wyt ti? Ni methu rhoi'r gitar ar y tân. Na, dwi wedi tyn am barod. O, can y pop heb di agor yn y tan. Oh yeah, taflu yna right mewn. Yes. Oh, party time, edrych, mae'r thing gwyrdd ar y tân. Oh, eitha cool. Right, mae hwn yn prawf, beth sy'n fire resistant neu beidio. Demo. Right, be arall ni gallu llosgi Emrys? Rhoi halen yn y tân. I am a fire starter. An EMF level 5. Yeah. Ooh. Ha! Stephen, where are you? Okay. Okay, yeah. Oh, dwi'n methu helpu fe. Mae beth... Just rhoi popeth yn y tân. Right. Right. Mae'r parabolic yn dweud mae'n round fan hyn now, actually. So... Oh na, dim y... I-o. I didn't start the fire. Mae di gorffen. Oh, mae'r tan wedi gorffen. Oh, gwell ni casglu holl stuff ni then. Oh! Mae'n just a vent. Mae'n just a vent. Beth yw'r cerddoriaeth Mae'n ffana! Mae'n ffana! Mae'n ysbryd, look, mae'n fanna. Ble? Mae'n rhaid fanna. Fanna, gweld? Yn y Na. cornel. Oh. Mae'r un cymryd llun o fe. Ble oedd e? Rwy'n fe mewn o cornel. Mae ddim nawr. Na, mewn... Obviously. So I cael There you EMF level 5. Hwn yn e. Fi'n cael EMF level 5 for freezing temperatures o Owain. O, ni cael freezing temperatures oedd ni? Yeah. Oh! O, bydd y sôn. Mae'n fanna eto. Mae'n fanna eto. Ble? Rwy'n fe just wedi troi lan. Yeah. Nes i glywed, ww, ond dim byd arall. Mae ddim yn hoffi ti'n canwyll edrych. Ah. Be? Like... Be ti'n meddwl? O na, falle oedd yna just coincidence, pa ffawn ni. Ys di bydd y thing o'n i o bain o tafod o by mistake. Right. Oh, rwy'n fe'n chwarae gitar. Mae'n chwarae gitar. That was lovely. String o'r guitar. Beautiful music, Stephen. What? Mae'n literally just wedi string o'r guitar. Oedd e? Yeah. My parabolic can just gwneud hyn yn very, very difficult.
Rwy'n fi'n meddwl bod hwnna'n in-game. Blymyn. Yeah, mae'n dal yn dweud yn dweud. Mae'n pawb o. Ha. Fi'n edrych draw fan hyn, fi'n cael... No? I just assume a tan yw hwnna, though, surely. Na, fi'n edrych ar y tan. Oh. Fi'n edrych draw fan hyn. And just... Square, 10.0, right from it. Huh. Hello, Stephen. Come. Come, my lady. Come, my lady. Human butterfly. Sugar, baby. Baby. Cora. Crazy. Yeah. Bit crazy. Crazy town. Come, my lady. Da, 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 da. Sugar. So spirit box is a no. Nah, yeah. Ghostwriting is a no. So mae'n gin. What's it called? Spirit box. So mae'n gin neu oni. Does dim byd ghostwriting eto. Oh, 0.7 fan hyn. 11 fan hyn. 11. Yeah. Might Rowan freezing temperatures offline. Na, fi'n sôn am soon. Oh. Hang on, can Oh! we dod gyda thermometer now? Can we gweld? Mae Cefyd rownd fan hyn rhywle. Mae'n gallu clywed e. Mae... O, 23 fan hyn. Ie, mae'n fan hyn. Rwy fe'n Cefyd a reit ar bwys fi. Bloody fan hyn. Fi ddim yn siŵr ble ti'n trio. Rwy fe'n troi a... Mae wedi troi a stove arno fan hyn. Stove? Ie. A stove. Fan hyn, mae'n like stove. Mae just wedi troi ar arno. Owner Red Bull, di marw. No way. D-touch, boy, dim F1. But Just ti'n gwybod beth Red- nhw'n dweud am Red Bull? Red Bull gives you wings, so bydd e'n fine. Beth sy'n digwydd? Boys, Red Oh! Bull Corner, Matt shit, dies at age 78. Oh, wow. Okay. Alright, mae mam fan hyn. Ie. Mae mam fan hyn ac os mae'n mynd lawr i 4.0. Ie, mae wedi bod yn chwarae, like, mae'n definitely rownd fan hyn. Oh, come on, ble ti'n mynd nawr? Ie, dyna ni, 5 nawr. A mae'n un ffocus sy'n gwybod. 5.7. 3.4. Oh, goodness. I ddim yn consistent. Na, pwy di pigo hwnna lan? Fuck's sake. Wedi roi hwnna fanna. Alright. There you go. Diolch. Mae rhywun pigo lan y blymyn. Right. Fe hyn ni'n neud gyda incense. Smudge stick things, you know, whatever. Oh, smudge sticks. Ti'n defnyddio nhw i gwneud y ghost i dim gweld ti pan mae'n hunter ti. Am fel rai eiliadau tan ti'n redig. A fi'n gallu gweld y breath ti, mae'n definitely freezing temperatures. Yeah. Oes unrhyw beth ar y dots? Ddim yn gallu gweld unrhyw beth.
Did you roi cyfer fyna hefyd? Ie, rwy'n fi'n meddwl mae'n ysgrifennu unrhyw beth. Roi fe yn neu dim? Na, ddim. Mae'r llyfrau wedi bod rownd fan Oh, hyn. whoa, whoa, Oh. whoa. Oh, mae'n hunt. Redig, mae'n hunt. Baga! Bye-bye. Rip, rip. Smell. Woohoo! Woo! Beth ti'n gwneud? Oh, mae ddim yn cael ei clean ar ôl. Oh. Un hyn? Yeah, dyna ni. Hey. So does dim ghost orbs. Ni heb di gweld unrhyw ghost orbs. Damn. Mae Oh my angen goodness. bod Jin teos. Oh my goodness, pam mor... Oh, mae rhywun wedi ffeindio mirror. Pwy sydd wedi ffeindio mirror? This mirror made me feel weird. Ie, mae hwn yn meddwl o haunted mirror. Even mirror ti'n gallu edrych trwy a gweld be mae... Oh! Oh! Redig! 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 Mae dod tu ôl ti! Mae dod tu ôl ti! Gyflym! Oh, mae'n goflym iawn! Gyflym! Jeez. Oh! Redig! Mae'n rhaid tu ôl ti! Mae'n rhaid tu ôl ti! Mae'n rhaid... Oh my god. Okay, di agor y gat, come on. Just need laps. Rip, Just mae'n need ready marw. laps. Mae'n ready marw. Oh no. Jeez. Jeez, grab it. Jeez. Whoa! Be? Just wedi taflu a ghost book. O'i fe? Yeah. Oh, jeez. Jeez, grab it. Beth ti'n meddwl? Gin. Yeah, rwy'n meddwl Jin hefyd. Hwyrf. Os wy'n dweud EMF Yeah. level 5, freezing temperatures, no ghost writing, no spirit box, ac no ghost orb, and no dots projector, mae'n Jin. Yeah. Yeah, gin. Gin, yeah, dyna beth o'n i'n meddwl. Yeah. Oh wow, edrych ar sanities ni. Oh, gosh. Sanity. Give me them drugs. Freezing temperatures, yeah? Yeah. Yn unig. Dyna'r unig thing. EMF level 5, freezing temperatures. Alright. Oof. A ni'n gywir. Question da. Happy Yes! to meddwl. Ond Da ie. iawn. Oh nice, okay, gin. Yeah, roedd e'n gwneud synwyr gan fod mae gin yn bod yn Yeah. gyflym pan mae ei victim yn fel far away. Yeah. Okay, beth nesa. Ni gallu mynd i'r farmhouse arall. Yeah, go on then. Pam lai. Keep your sanity high by staying in the light. A beautiful traditional house in the woods. It's a shame nobody was around to hear the residents running for their lives. Wow. Okay. Mae na attic mewn y farmhouse. Okay. Right, pwy si ddim yn gyda ni. Right. Well, yeah. Right, that's neat. Call me. Nes mynd mewn i'r ffarm. Hello! Hi there. Hi there.
God. Oh my god, mae hwn yn mawr yn dwi? Mawr. Yeah. Wel, mae lot o'r stafelloedd yn edrych yn yr un peth, so dyna sy'n mynd i bod yn anodd yw gwybod ble dyn ni. Yeah. Ww, lle weird gael grisiau. Hello. Emrys. Oh, wow. Right. Okay, mae'n yma. Be, ble wyt ti? Are you here? Are you close? Can you fuck off? Are you friendly? Where are you? Right, okay, proceed. Yeah, ac os fi'n cael 2.1 pan fi'n pwyntio fe mewn fan hyn. Neu ydy yn lawr loft? No. Lan loft? No. Yeah. Hello. Yeah. Hello. Oh, parabolic. Gweithio gyda fi. Parabolic. Bollock. Toilets a bathing scum. Oh my god. Oh. Hang on. Ooh. Hang Oh, on. yeah. I'm in. This, Are you here? Are you close? He did the mash. He did the monster mash. Give us a sign. Where are you? It was a graveyard smash. Are you here? Ac fi'n cael, yeah. Ac os... Give us a sign. I just wedi agor un o'r drysau. Ai, toilet! Ar un llaw. Oh my god. Ie, mae just wedi agor un o'r drysau. Fi wedi clywed e. Oh. Sut ni'n mynd lawr, grisiau? Ti'n Wel, cerdded lawr i'r fyny. grisiau a wedyn ti'n like Mynd lawr. just cerdded lawr. Seriously, O, dim, dyna. dim ghost i dda worry mwy o hyn o faint o pryfid syna. Efo'r Yeah. fucking sticky paper things ma. Yeah. Gross yn dwi. O, dwch chi Ie. gigyn. Ti eisiau gwybod awful? Go on. Sper y jar o oranges. O, ma. Ble wyt ti'n mewn y cegin? Y gegin. Sper y jariau bwyd. Rwy heb di bro dod y torch ar fi, so rwy'n defnyddio'r blymyn night vision ar y camcorder. Yeah. Hello. Oh. Behyn. Okay, rwyf ni'n gywir y tro gyntaf. Mae yn y tŷ bar. Oh, wow. A hyn, Yeah, 1.8 ar y thermometer mewn fan hyn. Oops. O, wel, os ti'n gwybod hwnna, na i mynd â thermometer fi'n nôl. Yeah, mae'n... Y tŷ bach rwyf ni wedi dangos ti mewn fan hyn. Tŷ Right. bach. Ie, mae fe ar y tŷ bach. Mae'r ysbryd ar y tŷ bach. Oh, na. Can a guy take a shit in peace? Can a ghost take a shit? Pam ys i wedi gwneud y redneck? Wel, mae'n edrych fel tea redneck. Posh redneck, gan yn posh redneck. Mae'n fwy o toilets na bedrooms yma. Yeah. Gotta be comfy. Well, Gotta cop make sure shop. that shit's big and long. Big headlock, oh. Yes, you are. Oh, that dog of mine. Okay. Hello? Are you in here? Beth di over fi'n dweud? Number one and number two. Jesus. Mae'r over fi'n dweud responds to people who are alone. The toilet. Ar y toilet ni angen neud e. Yeah. O, ti just wedi set o fyny camera yn pwyntio at y toilet, sicko. Na, joke. Come on, sut ni'n mynd mas nawr, though? Mynd lawr y grisiau.
Okay, rwy'n ar ben fy hun mewn y tŷ bach. Oh yeah, defnyddio... Rwy'n fi gweld e! Rwy'n fi gweld e! Rwy'n ti gweld e? Na. Rwy'n fi gweld, like, ghost yn redig, like, o'r left. Mae hwnna'n dots te. Yeah. Alright, so mae'n defnyddio dots. Oh, mae dim llyfr mewn fyna. Oh, jeez. Jeez Louise, Papa Cheese. Hello. Oh, hwnna'n ti! Hello! Oh, man. Hello, dearie! Okay, Oh, we can go to the west. Mae dal fanna yn y stafell yna. Yeah, mae dim yn symud ar amateur. Okay, so ni angen rhoi llyfr iddo fe i gallu ysgrifennu rhywbeth. Tynnu Os mae llun yn efallai. ysgrifennu. Os mae yn. Ni wedi cael dots yn barod, look at Lucas. Lucas a Lucas. Ooh, llyfr. Bydd fi'n cael... Bydd fi'n... I'll keep a lookout. Okay. Alright then. Trio ffyn... O, dyna ni. Dyna'r grisiau o'r diwedd. Oh, Jesus. Oh, yeah, rwy'n fi'n gweld e redig ar y dot cell. Yeah. Oh, hello. Pa EMF level? Dau, mae dirty water ti'n gallu tynnu llun o hynna. Yeah. Oh, mae wedi ysgrifennu. Oh yeah? Oh, nice. Right, so ghostwriting a dots project. Uh-oh. Oh, mae hynny ddim yn da. Beth sydd ddim yn da? Mae'r thei a'r Diogen yn ddim yn da. Gan fod mae'r thei yn pwerus iawn ar y dechrau o'r investigation, a mae'r Diogen... Mae'r golau wedi mynd bant. A mae'r Diogen yn... Wel, mae'r Diogen yn basically a worst nightmare. Gan fod... Mae'n gwybod ble ti yn pob amser yn ystod hunt, a ti ddim yn gallu cuddio o fe. Rwy'n just, so, like, whispering. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng y ddau, then? O ran beth ni angen ffeindio mas? Mas o'r ddau, ti eisiau Diogen. Oherwydd mae Diogen yn mwy araf pan mae'n nesaf i ti. So, ti eisiau edrych am Ghost Orb neu Spirit Box. Alright, na i mynd i nôl un o'n nhw, then. Okay. Well, Ghost Orbs ni just gallu gweld ar y screen. Yeah. Right, rwy'n mynd mewn efo'r Spirit Box. Wait. Ble mae'r Spirit Box? Rwy'n mynd i gollwng... Rwy'n mynd i gollwng y camera. Gollwng y camera. Piglan y torch. Ond ble mae Spirit Box? Mae gen i Spirit Box. Okay. Okay, go on, Tim. Mynd mewn siarad i e. Yeah. Ble mae'r cross? Mae mewn fyna yn barod. Okay. Bydd hwn yn protective fi o haunting, yeah? Os mae'n agos i'r ghost, ie. Okay, rwy'n mynd i cymryd yr... Ble mae e? Y cross, mae'n y stafell. Pa stafell? Y stafell ti'n mynd mewn i'r bathroom. Oh, right, okay. Mae wedi troi y tap arno eto. I'll try it back. Oh, man. Angen fod yn gyflym o Owain. Are you in here? Gofyn Who are you? Are you here? Where are you? Are you Turn the friendly? fan on. Are you friendly? He's a big fan of Smoke! you. Smoke! Mae hwnna'n Diogen. Mynd mas nawr. I'm running! Ddim yn redig yn gyflym, though. Mae Diogen yn gwybod ble ti yn pob tro. Wait a minute. Stupid ghost. Ti ddim yn gallu cuddio o fe. Oh, dear. Okay, so mae'n Diogen te. Emrys, mae'n Diogen. Oh. Diogen. Oh, ie. Gwasgu J. O ti'n gwybod taw o'na, o dde? O, Ie. Diogen. Diogen. Be? Diogen.
Wait, rwy'n mynd I just rhoi motion sensor mewn fyna, oherwydd mae'n dweud... Oh, okay. Hwna'n un o'r things. Objectives, yeah. Objectives ni. Ni ddim ond yn cael photos sydd yn mynd I gwneud ni arian. Oh, na. So ni yn cael mwy photos, ie? So fi'n mynd I tynnu lluniau, then? Os ti eisiau. Owain. Ie? Dod nôl, ti'n ar 30% sanity. O, mae'n ffain, 30%. Rwy'n gallu dod nôl allan. Just rhoi hyn mewn a wedyn nghredig. Right, Imid. Gaf fi dod lan, then. Fi'n dod. Right, dwi wedi rhoi motion sensor. Alright, wait, ni'n mynd I tynnu llun o fed ni? Ti yn? Na, dim o'r motion sensor. Ti wedi neud it. Oh, great. Hello? What? Right, fi'n dod lawr, then. Right, wedi rhoi motion sensor mewn y stafell. O, ti dal lan fan'na? Na. Mae'n lawr fan hyn nawr. Alright. Fi'n dod. Just hanging arrows now. Oh! Skeletons are... Oh, na. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. That needs to go during a hunt. Skeletons speak with such a screech. Mae'n ti'n gallu neud yn y Cry when you hear these zombies shriek. Wel, os ti'n gwybod mae'n diwgyn, Agos mae diwgyn yn araf iawn. A mae'n agos. So ti'n gallu actually redig o it. Oh, okay. Ti'n methu cifio. Yeah, ti'n methu cuddio o diwgyn ddim ond redig. Oh, mae'n sôn Ti dal mewn fan'na? Na, ti'n gwylio trwy'r camera. Okay. Yeah, look, os ti'n gwybod, mae'n agor ar y camera. Oh. Roedd yn mewn gyda motion sensor arach a roedd ei rwle arach. Gan bod mae'n ddim yn cerdded dros y motion sensor. Na, right, rwy'n mynd... Ie, ni yn cymryd mwy motion sensors mewn. Ydy rhywun eisiau cymryd smudge sticks? No. Na. Bydd nhw ddim helpu? Na. Okay, mae gen I 2 motion sensor yn redig mewn. Let's go! Come on, Morgan. Ti'n dod efo fi? Yeah, fi mewn. Okay, good. Let's rhoi motion sensors. Come on. Ni'n elite ghost hunting crew. Task Force team, yeah, fi'n yeah. gwybod. Task Force 101. Whoop, whoop! Let's rhoi motion Wbli, sensors. wbli. Plaster ystafell hyn efo motion sensors. Os mae'n araf, though, dylwn ni gallu redig I ffwrdd o ti'n dweud? Dylai. Dylai. Mae'n diwgyn, mae'n araf iawn pan mae'n agos I ti. Stupid ghost. I ain't afraid of no ghost. Stupid. Super scary skeleton. Mae'n neud e, mae ysbryd wedi symud y motion sensor. Yeah. Yay. A ni angen cael llun o fe? Na. Na? Dim y motion sensor. Na, o'r ghost. Na, mae rhywun arall roedd mae'n bydd ti'n escape ghost o'n gyda. Oh, right. A ni... Sai diwgyn. A ti'n really hyderus bod yn diwgyn. Na, fi cysau e. Da iawn! Yay! Da iawn. Mae'n cysau y diwgyns gan fod nhw'n just yn ddim yn dda a pobl sy'n hoffi cuddio. Right, gan I gweld.
Mae dim ond un mwy map ac ni dim wedi mynd i. Ydyn ni gallu gwneud e really, really anodd ar gyfer yr un olaf then? Because hwn yn probably mynd i bod yr un olaf i ni gyd ydy realistically. Yeah, realistically fi. Yeah. A fi. So let's make it... gloch now. Yeah, exactly. Make it count. I'm F1 qualifying so. Oh, yeah. Yeah, F1. So, Flint o'r eithau. Yeah, mae hwnna'n ail sgrin i fi, so. Digon teg. Nah. Okay, ready up. Right, Professional. Oh, sorry, yes, ready up. So, ydy... Oh god, professional yn un mwy na nightmare, yeah? Na, mae'n llai na Nightmare. Alright. Okay. Mae'n a level below Nightmare. Alright. O'n i'n hapus i gael nightmare, ond mae'n ffain. Nawn ni gael professional. Na, dim ar prison, na, mae prison yw y map mwyaf mawr. Ydy e? Oh, Yeah. okay. Okay, nawn ni ddim wneud hwnna then. Okay. Recently closed due to some unexplainable deaths. God. Oh. Ni heb wedi mynd i prison yn llawer, so... Oh God. Just as lost a ti. Oh na, pai ti dweud hwnna. Ti di bod yn cadarn tan nawr, so come on. Come on nawr. Beth, Right, have a member of your team escape the ghost during a hunt, get an average sanity below 25%, detect a ghost present with a motion sensor. So beth am ni ffeindio'r lle, plaster fe gyda motion sensors, a wedyn awn ni mynd o fanna. Edrych pa mor mawr mae yna'r map hyn. Oh no. Alright. No, fine. Ni di delio gyda gwaith na hon. Come on. Oh yeah, mae yna upstairs hefyd. Oh god. Right. Ond mae yna fel lle pwer. Ni'n professional hefyd, so... Fi'n mynd y ffordd anghywir fi yn. Right, hang on. Ble ydw fi'n mynd? Dilyn Emrys, mae fe'n gwybod ble mae'n mynd. O, dyna fe. Rwy'n fi'n edrych am hynna. Stop. Ti'n cofio map hyn, Morgan? Na. Rwy'n ni chwarae map hyn o blaen. Wait, what? Be? Hang on. Oh. Be sy'n bod? Cael drws fan. Dilyn Emrys nawr pawb. Where are you at, ghost? Oh, nes i anghofio efo GoPro camera ar y pen. O, mae'n iawn. Okay, fine. Ooh, spooky. Okay. Give us a sign. Gerys, Ydych chi'n gallu stopio siarad? Oh, ti cael y... Yeah. Mae parabolic yn mynd i just pigo fe lan a fi'n fel, o, ydy yn fyna? Na. Sorry, Iestyn. Sorry. Sorry. Okay. Right. Am sy'n mynd lawr now. O... 5 pwynt... O na. Dim byd. 5 pwynt dim byd? 5 pwynt dim byd, ie. Ie, 5 pwynt dim byd. Ooh. Ble mae'r ghost? Ble mae'r ghost? Ble mae'r ysbryd yn y prison? Ysbryd, ysbryd, ysbryd. Oh yeah, fi'n cofio Iestyn hwn. Yeah. Oh god. Hello. A ni'n ar professional hefyd, so... Oh, mae hyn yn hiding spot. Well, Ah, yeah. Nice. Oh man. okay. Oh. Right,
peth amdano professional, rhaid ni ffeindio fuse box os ti eisiau cael y golau arno. Ah. O, bravo. Mae hwn yn fi ag o'r drws, sorry. Okay. Angen fod yn y fas gan fod rhaid ni redig y munud mae Dim byd ar EMF. 50 row for you, actually. Name responds to Kevin Lancaster. Name responds to Kevin Lancaster. So, yeah, the name is Kevin Lancaster. Kev. Responds to, we're unsure. Yeah, he just sang it like a soundbite or Home Alone. He's like, Kevin! 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 You're such a disease. You're such a disease. Ble oedd e? Bloody pawb wedi mynd. Ble oedd e? Ie, ble oedd e? Rwy'n i wedi cael rhywbeth ar pobl ac yn wedi mae swingni. Oh, God. Stress yn dyw e, game yma. Alright, mae gen i hiding spots yma. Oh. Pwy sy'n cael drwy? Agor a chai nhw. Stop it there, mae'n making me meddwl mae'n y drws y ffrant. Dwi ddim, dwi ddim. Dwi ddim. Os mae'n y drws ffrant, mae'n meddwl mae'n hunter ni. Hunty, hunty. Hello. So, ble mae e te? Dwi'n siŵr mae'n mynd dod fan ar pobl ac unrhyw beth. Rwy wedi cael unrhyw beth ar EMF. A dwi'n cael temperature? Ie, fi, tu ôl ti. Nice. Unrhyw beth eto? Na, dim byd eto. Right. Mynd i'r cells nawr te. O, mae yna sebon ar y llawr. Ydw i gallu... O, dwi allan. Owain. Dwi allan yn y yard. O, O, ai. cael hwyl yn y iard. O, ai. Come on, Em. Be ni'n mynd? Lan y grisiau. Ti eisiau dod lan y grisiau? Ia. Scrittball court. Ie, na ni'n mynd lan fan hyn. Kevin! O. Evan, mae'n Kevin. Mae Kevin, e? Ah. Kevin Lancaster. Kevin. Yn enw y ghost. Oh, Kevin Lancaster. Kevin! Na, mae'n O, mae di mynd lawr i 4 fan hyn. Oh, mae... it's not normal. Yeah, it's fine. 4.3. Na. Dis ym yma. Kevin! K-Dog. Kevin! There's electric toothbrush mewn hyn. Nice. Handy. Un met mae cael bob dim yndi. Yeah. Toothbrush, Sky No. Plus. Sky Plus, yeah. Dyna oedd y thing o'n i wastad yn jealous o. O, ti gallu cael Sky Carwyr. Plus. Y rhif, Xbox. Xbox. So ti'n dweud rwy ddim actually angen talu am Formula 1? Addysg. Addysg. Bwyd, Rhaid nhw. rent. Rhaid nhw. Ac addysg. Addysg, yeah. Right. Fan ni sy'n talu nhw. Taxpayers. Yeah. Mae'n disgred. Right, ni'n ni cael special stream o fori uncommitting a crime. Oh, shit. Mae'n newid ffachio. Mae'n newid chartio mi Ww, ble wyt ti? ffachio. Ble wyt ti? Oh, shit. Dwi'n y cells. Yn y Yeah, cells. 3.9 lan fan hyn. Ti'n mewn mynd o i- chwech- A-block? Efo Oh, ni? shit. No. Yeah, hello. Oh, mae di ffindio fi. You Ble fuck. wyt ti? Ble wyt ti? Ar y Ble wyt ti, ie. B-block. B-block. D-block. Oh, shit. No! Oh, mae'n... Okay, so ni wedi ffeindio fe, at least, mae'n y B-block. Nes i reid un wall sensor ar pilar Nice. a mae llall ar lawr. Ie, fi ddim... wedi dod mas. Ble yn y byd ydi D-block? D's nuts. Na, B, dim D. Sorry. Oh, what? Fi'n meddwl mae'n hunter.
Let him try. O, Ricardo, yn first qualifying. Oh! Nice. Good. Yes, Ricardo. As in, dy ddim wedi P17. Oh. Oh, right. Ydy yna fel cael P45 neu? What's that about? Mae wedi cael P45 yn barod. Oh, na. Dwi wedi ffeindio Emrys Cyrff. Oh, Oh, wow. Oh, wow. Oh, yeah, mae yna llawer o noise mewn fanna. Wel, mae'n mynd i'r wall sensors. oh 2.8 fan hyn. Ie, yeah, mae yna llawer o noise mewn fan hyn. Ie, rwy'n gallu clywed rhywbeth. Oh! 1.8. Hunter! Mae'n dod am fi, mae'n dod am fi, mae'n dod am fi, mae'n dod am fi! Mae gyda fo... Ah! Mae fe axe. Bye-bye. Ie. Os a ghost of axe. Rwy fe ddim EMF level 5 though. Rwy fe'n just EMF level 4. Fi ddim yn aros yn un mor mewn fan hyn. Am ti'n cael y drws arno fi, ddo? Sacrifice. Rwy fe'n just EMF level 4. Oh, wow, yeah. Oh, rwy'n fan hyn rhywbeth. Oh, my goodness. Be? Wel, os ti'n dod nôl e edrych ar y sanities ni, mae'n esbonio pam rwy'n fynd just yn hunter ni yn cywir. Oh, jeez. 0. Oh, 2! Brilliant. Right. Bach o pills then, efe? Na, ni ddim yn mynd nôl mewn, ni'n mynd i marw. Ydyn ni? Yes. Oh. Alright. Heck Eisiau yeah. pills, then. Woo! Be ni'n mynd i geso then? Ni'n mynd i dweud moroi. Dyna beth o'n i'n mynd i ddweud, actually. Roi. Oh, really? Alright, beth yw rhesymeg ti dros dewis Moroi? Iestyn. Mae'n dweud ar y page, the weaker the victim is, the stronger the moroi is. Mae'n gwneud sonor. Yeah. Alright, go for it, Moroi. Do it. Do it. Ah. Fi ddim yn gwybod beth oedd Axford, ni ddim yn cael unrhyw evidence. Nah. Yokai. Oh, Yokai watch. Yeah, Yokai. No! Dwi'n meddwl fi'n big fashion. Oh my god, the orphan. Fi'n big fashion, yeah. Scary. How down chill. Come boy, gysgu'r stream over. Whoa! Shame on your stream. Okay, God, yes, sir. I'm a game Alright, well... Hot all else there, there's the campsite thing I'd be checked out. Yeah, yeah. Achos ti o beth digwyddodd Iestyn, nes ti roi fi a Emrys dŵr ar ôl roi popeth ar y car. Dyna neu spoiler fe i ni. Sure. Na, joke, Iestyn. Ac os rwy'n ysbryd yn hoffi spam oedd yn ti'n dawnsio gwmpas yn ffordd. Yeah. O'n i eisiau bod yn pyros am noson, a o'n i wedi cael cyfarwyddiadau i beidio. Rwy'n wedi gladdu ti mewn ateb. Yeah. Okay, digon teg. Yeah, wel rwy'n fan yn hwyl. Yeah, oedd yn rhywbeth. Oedd yn dda i gweld rhywun, oedd Iestyn proper, like, commander fyna. Fi'n hoffi gweld e'n joio game, achos ni'n gwybod ni gyd gyda ffefrynnau o be ni'n hoffi chwarae, a ni'n teimlo dyna oedd thing Iestyn, a oedd wedi cael ei, like, oedd e'n ei elfen, oedd e. Come on. Yeah. So, bit
Ti'n cytuno gyda hwnna, Iestyn? Ie, rwy'n ni'n hoffi gweld y ti yn bamblo o'r gwmpas. Say it as it is, catchphrase, say what you see, it's fine. Ni ddim yn meindio hwnna, achos ti'n iawn. Ti'n iawn. Dwi wedi gyrra'n negas i chdi by mistake, Bogan. Okay. Under hello, stranger. Okay. Oh, hello. Hey. Yeah, dim chdi di'r stranger. Oh, okay, it's fine. Yeah. Okay. Oh, Cool. Cool. Wel, bydd fi'n gorffen y Dyna ni. stream fo'na te. Yeah, Diolch pawb yn jocio. gwylio. Gobeithio ti di joio. Dyna'r camera. Yay. God, gyn y stream nesaf. Yeah, Oh, a sorted channel points as a. Yes, rwy'n mynd i Yeah. roi blymyn... Ie, rwy'n mynd i Limits. roi Ti'n meddwl, limits. dwi wedi mynd o 53,000 channel points heddiw, lawr i 8.2,000. Whoa, diolch yn fawr, Emrys. Nice. Diolch yn fawr. Fantastic. Ie, diolch pawb yn gwylio. God, Diolch ti yn gyn y fawr. stream nesaf. Hwyl. Ta-ra. Ta-ra. Ta-ra.